hela han policy hela re tla be re batisa gore jaanong re tle go bona gore tota re phimola borukutlampo re bolwantsha ka sengwe le sengwe se re ka se kgonang kana ha metse le ha molwaneng ha jana ha borukutlhe bo tsenella bo le kwano bo tla be bo tsenella le ha tshelelothle go tsena ko toropo kgolo especially bone bo ba di drugs ka gore malatsing a re bona bo gatetse ko pele thata ba getso mme re dira sengwe le sengwe se re ka se kgonang re setse re fomile le phata le go teng ke Drug Enforcement Agency le leng gore le bereka le mapodisi bosego le motshegare gore re te ka methale yotlhe re le seka re lebella mo mahatseng a mabapi a leng gore ona kgonne go lwantsha segajaja sone se sa di drugs se re se bonang se gola sa ama bana ba rona mme re eme ka dinao ke bone ba ke reng hela han policy hela bangwe ba bone re tla go ba baka kwano gore ba tle go re thusa mme hela kana kgang ya di drugs khosina re haro a mogala tautona a bua gore tota re masika le ba mahatsa ba le hatsele le mabapi ka ha ra ya ka ha ra boa mme re lemoga gore bone borukutli bo gantsi ke jone bo botlelang ka ha bo boela ka kwano mme ke ne ke ema ha le nako ele ha ke le hanne ka gakolla gore kana tota rona re le botsadi mo motseng gantsi di kgantse itlheleditswe ke rona ka gore di diragalla mo matlhong a rona ga e ka ke rana le kgwetlohele kana re sa itse ha e tswang teng mme ke a kopa mo go lona ke santsentse ke kopa gore botsadi a re boneng gore re reporta di case ha ile gore ngwana wa ga Kagiso Mmusi o mo di drugseng ke kopa gore le skala itsapa go reporta ko mapodising mme le lona le emeng ka dinao le boneng gore tota mapodisi a sala di kgantse morago ke so sengwe se leng gore re eme ka dinao le ra mapodisi gore re bone gore tota mapodisi lone be eme ka dinao ha ba ne alwa di kgantse dintseng jana ba sireletse bone ba ileng gore ba di bega e be ebile ba kgone gore ba ema ka dinao thata gore ba bone gore di diragale jaanong ke ne ke re hela ke eme ka ona ke re mo go tsa leruo dikgomo tse ne di utswilwe go ntse le di case tse 19 tse ne di a utswa ke dikgomo go tsena ka ha Zimbabwe mme di case tse tsotlhe di setse di sekilwe jaaka ke le bolela gompieno mme se nne re santse re se buisanya le ba se le hatse la Zimbabwe ke gore gongwe ba ka bona o ka direkang gore ete mapodisi a neelwe le madi a gongwe a ka ta go le sologela botoka a nna boketenyana go na le ha ile gore ka gore dikgomo tsona ka ke di a boela kwano ka ntata ya foot and mouth mme gone gongwe ka kwa go ka bonwa ra di butchara mongwe a direka ka madi a botoka la kgona gore le bone le mmenyana le botoka ne go na le koloi ya ga Refasani Phegelo yona utswelwa Land Cruiser ba getso dikgang tsa teng le tsone ke batla go le rerisa gore re di tshwere re ntse re buisanya ka nne re bua gore koloi yone ne e tshwere e ka ko mapodising a Zimbabwe mme ntse re le ka gore le ene re mo kopanye le ba insurance mo Botswana gore ba leke gore ba mo thuse ke dumela gore le yone kgwedi e hela e o tla ba kopane le bone mme hela re tla henya mo go yone engwe hela ne le go bua ka yone policy ya Totome gore policy ya Totome le ba lephata la itshireletso re tsentse mo National Development Plan 12 gore etle le yone e bone gore ya go a sesha ko Totome etle thuse borukutli ka kwano ke ra gore ne ke re ke di amehela tsone re di tshwere ke ra gore le lona le bona se re se dirileng e sa le ke tswa ke a leboga morahe tlholang le modimo thank you ke a leboga batsamaisa tiro motlotlegi Tautona Kgosi Serogola Kgosi Mengwe Kgosi Rantsholo le mohumagadi matona batlotlegi botlhe bomma le borra ke a dumedisa mo mosong ono nna ke bidiwa Eric Mothibi Molale ke tswa ko metseng wa Molelwane ka ko borwa ka ko bidiwang Phithane Molopo ke mo parlamento wa Good Hope Mabula
e rile ha Kgosimengwe a bua bona a bua ka tsela e tshotseng lobaka gote ya dirwa mme sa direge le borogo jwa nsuswane le dikolvete tsa senete ke itumetse ha bua gore e re ntswa go na le makgwere mo go tse dingwe ba ba irang dikolvete le borogo ba dirile tiro ka bohego ya seemo se se kwa godimo ebile ba tloga ba hetsa tsela ya Maitengwe Tutume e re ganne batsadi ba ka gore re mo ngwageng wa bo 5 re ntse re le ka gore e dirwe mme go pala ko bohelong re bone gore le ha re re ke Batswana re ke bana ba rona re ba netse ditiro re ba papetletse re bona gore jaanong ko bohelong go tla bo go papetlediwa rona gore jaanong re montshe re batle ba sele mme re mo tsamaisong ya gore gongwe ha e se kgwedi e hela ngwe tla nna ya December pele ga ra Christmas mo re tla be re netse ra kontraka yo mosha gore a dire tselae mme ebile ha e dira ka gore makgwa ba re every dark cloud has a silver lining go no go sa tsengwa tsela ya Dagwi mo teng le a Changate jaanong ka moalo o moshao le tiego e re bone poelonyana e senya sepe jaanong ya gore re tsenya tsela ya Dagwi le a Changate tsa di-access road tsela e nngwe mo kgaolong e leng gore ya tshwenya le yone e tshotse lobaka Motlotlegi Tautona ke ya nata Gweta mme tsela tse ka bobedi yaka ke bua jana ke ne ke le mo kgaolong e ka di 19 tsa June ngogola re tsile go leba tsone ditsela tse le dikago tse go bona gore re ka baakanya jang mme ke na le tshepo ya gore ngwaga e tlang ha e simologa tsela ya nata Gweta le yone e tla be e simologa hela ya ka re tla be re simolola e ya Tutume Maitengwe e na le di-access roads tsa teng ka ko nata Gweta re santse re leka go bona polane Motlotlegi ya go bona gore re ka se ke re tsenyetswa ka tshamo teng ka gore yone ga e qualify le access road mme gongwe ha re ka kopa gore re hiwe madinyana a ka e tsayang ya ba dirwa ke o santseng a le mo go yone tsela ele go hokotsa ditshenyegelo tsa mobilization gongwe go tla ya teng mme makibua hela kere ga ise re wele ka ya tswa ka tsha mme re santse re leka ka thata ka gore go ira ditsela o tlogela tse dingwe ha o boa o tla go di dira go nna turu maikaelelo ka gore ne re ha re le mothoteng re ira ditsela re leba tse dingwe tse di ho re be re leka gore re di soboke tsotlhe gore tle re ha go dirwa go bo go se tlhwatlhwa e go godimo ka gore batho ba ba irang ditsela tsa sekontere hela so sa ntlhaela se se re turalang ke mogote mobilization fee go le re motho gore a tle go simolodisa tiro go a re turela jaanong ha ra kontraka le mongwe mme a ira ditsela tse dintsi mobilization fee e duelwa gangwe hela go builwe ka tsela ya Zibanana yo Motlotlegi Tautona ke tsela e leng gore e ka buisangwa mo kgaolong ba routsi le council le ba ga malaudi ba re bolela gore ba na leng re ka batla letsa kaeng go bula tsela eo ka gore e tla be se go ya ga jaaka ditsela tse ke ntseng ke bua ka tsone so yeo ke ya kgaolo ke tsena mo dikagong tsa police station ha le go le batsadi ba me go re ganegile ko re hela jaaka tsela police station e re ne re netse ngwana Motswana mme
ra nna ra kgweretlhisa go ntse go pala mme ke itlhaganele ke re e re ntswa re ne re kgweretlhisa jalo ga gore ko lephateng la me le gone re ne re sena bothata jo jwa gore re ire dilo gore di nne thata le go heta so re ka tswa re tshwa ra kontraka phoso mme le ko lephateng la me re na le seabe mo go mopalediseng seo re tshwantse ra se bua ra se papamatsa mme ne a re morago ga di-19 tsa June ngwagola ra nna hatshe ra ira lenaneo la go bona gore re ka thusa jang ra kontraka mme re ne ra nna ra papetletsa ile kgantele ra bona gore ga go thuse sepe ko gore re cancele tiro eo hela re be re tsa di-subcontractor tse neng di le mo saeteng yaanong gore e nne tsone tse di heleletsang ditiro ka gore tota ga go a sala tiro e pentsintsi yaanong ke gone a re leng teng re lekang gore re hetse police station ka boheo gore re ngwaga e tlanye e be le gore bogolo ka ko matlong mapodisi ba ka nna teng re santse re heleletsa ka ko diofising ke ne ke re ka bokhutshwane eo ke bue jalo batsadi ba me ke a leboga Montotegi Tautona o dumedisitswe batsadi ba me le phirimile ngono ndete ndo dumedisa bazwadzi bango ndo dangwa Douglas le tshola thebe ke emetse ha go bua ka kgantsa tsa thuto di dintsi batsadi ba me mme hela ke tatse go gala tse pedi tse leng gore di beelwe pele gone yana ya ntlha ke thaelo ya barutabana mo dikolong ke nnete re itemogetse go na le thaelo ya barutabana mo dikolong se se nnile worse kana se ne sa nna bokete le go heta ga re sena re dumelana gore ra go tswalla re nna le di-class size kana di-classroom tsa rona di nna le baithuti ba le 30 after COVID-19 ke tsaya gore la gakologela ka nako ya COVID-19 go ne go na le kgang ya social distancing ka social distancing bo go raya gore bana ba ba ka tsena mo classroomong ba hokotsega go na le from bo 45 le bo 50 go ya go bo 30 mme na re melawana ya COVID-19 e emisiwa re le ba thuto ra tsaya tshwetso ya gore ga re ya go boela ko morago we are planning going forward ka jalo ra go tswalla hela re ntse re na le class size ya 30 se dirile gore re nne le thaelo ya matitšhara hale mme sengwe se re se itemogetseng ko gore ga se thaelo hela dikolo tse dingwe mme go le ba gaele gore batitšhara ba tetse ko they are overstaffed tse dingwe tse di tshwanang tse di kgakwana ko go tshwanang ko Maitengwe o ithela le gore ba nkga bana kgathego ya go taka kwano mme ke ne ka roma lekoko go tsamaya dikolo tse tsotlhe go dira head count re bata go bona gore matitšhara a kae sekolo sengwe le sengwe gore re kgone go bona tse leng gore di overstaffed matitšhara wa transfer wa te ko dikolong tse di senang matitšhara matitšhara a kgone gore a tswe ko ba teka kwano mme ka bontsi jwa bone ithela le gore ga ba sena ba transferiwang ba gana ga ba batle go ta ko dikgaolong mme ke re batsadi ba me ka ke bana ba rona a re buisanyeng le bone ga ba kopa tiro bontsi jwa bone ba kwala gore I do not mind gore nka berekela gongwe le gongwe mo Botswana mme ga e tso morago re ya ko Maitengwe e nna mathata hela mme ke tshepisa gore nya re eme ka dinao report e gorogile ko ministering I'll be looking at it ke tabe ke lebella mo bekeng ene tanye gore ta re bona gore tshwetso re ta tsae mme ha le gore di post di teng tse di tlhokahalang re taya go kopa madi ka tota madi ke mathata re ta le ka gore kope gore kgone gore o ketse matitšhara mo ngwageng o tang ya bobedi ke e lebaganeng le kgang tsa dibuka ba gaetsho indeed le tsone re lemogile gore go na le thaelo nyana mme re ntshitse madi a kana ka 3.7 million ra neela Totome sub region gore e reke dibuka mme ne ra bona gore bothata jo bongwe jwa dibuka ke kgang e tsamaelana le dikgang tsa police station e sa heleng ditsela tse di sa heleng dikolo tse di makgasa bana ba rena ba gaetsho ba bangwe ga bana ba maaruri a go ta ko dikganyeng tsa
theko le thekiso le puso o ithala le gore a ngwe buka e leng gore Love on the Rocks o e rekangela 50 pula mo bookshopong ha o tako go goromenta o re e rekwe o ithala le gore e rekile bo 3000 pula 3.7 million o go hela ile gore ya go reka dibuka tse leng gore is only 20 to 30% ye nka be re ile gore motho a tsana mo bookshopong a ithekela ke re se ke sona ha go se se dirang gore ba gaetse re ne le thaelo ya dibuka me rena ra tsa tshwetso ya gore ra go dirisa maranyane ya kana le bona tabogile tautona nthumile gore ke nele bana ba dikolo le matishara di laptop ra go dirisa di laptop tseo re reka ya no se go teng e-books tse e leng gore ngwana wa go tsela reka la buka ya dipalo ya English ya Setswana le tsetso tsetsa taba di ruta re di reka e le tsa maranyane di tsenya mo laptopong eo gore ngwana a tsenye tse laptop hela e nne yone bana ba le seo se kara dibuka tse dintsi mo dibekeng ha ba ya go sekolong re se ta re thusa ba gaetso gore re juse cost re bona mo dibukeng mehela ke tshepisa batsadi gore we are aware of that bana ba share dibuka ke bone around ha ke ntse ke tsama mo dikolong mo gore go na le thaelo mme ke re ke tshepise gore ta emela ka dinao nda boka batswatsi bang ke a leboga tautona ne ke re ke go dumedise mo mosong ono le matona othe a o tsileng lone le lona batsadi ba Maitengwe ke a le dumedisa ka pula ba gaetso ka maina ke bidwa Sethomo le latisitswe mothusa tona a botsogo mo parlamente wa kgaolo e go teng boteti ke thusana le phata le jalo le re Edwin Dikoloti yo lutilweng a balwa nya ene ga yo o go ga borone me ke tse dipotso tautona tse neng di botswa kana mo ka kgelong ya ga Kgosi le VDC e buileng ka Totome Spatela ke supe jalo tautona gore Spatela se ka be se simolotswe go agiwa ka 2019 me ya re hela go setse go tsweletse go le gono ho ra welwa ke yone COVID-19 e le gore e ne a suspenda this project me ke supe betso gore Spatala sa lona sa Totome se teng mo lenaneo lone le potakileng mo go teng Transitional National Development Plan ebile se na le budget hela ya madi a kana ka 120 million ke 70 beds hospital ye le gore ya go agiwa go Totome e na le mato a bodiredi in a 26 hectare plot e le gore le yone re bone gone go motseng wa Totome gompie go ba heleletsa design tse le gore mo bogauging ba tabe ba tsamaela gone go tendering stage tautona ba ne ba supa gape jalo gore Maitengwe clinic gongwe ya upgrade to 24 hours e le kopo ke re utule betso gore ke kopo e le kopang le rona re le phata re ta re boela ko morago re go seka ka gore go tlhokagala jalo le bodiredi jo bontsi gore re tle re kgone jalo gore re bule yone facility ya lona gore nne 24 hours me re tsere ba gaetso kganya di ambulance le yone re supegela jalo betso gore gompie ko mo lehatseng le la Botswana re le ba botsogo re na le thaelo ya tsone di ambulance ke sone se leng gore ra di kgobokanya in a cluster jaaka re itse gore cluster ya rona yone e tsenya bo Dakwi le ene Maitengwe mo teng di ambulance tsa teng di nna ka kwana gore ha go nna le sengwe ba be ba letsa me be ba thusiwa ka tsela ntseng jalo me le yone re tsere betso kganya boraro e ne le kganya ko tleliniking gore go na le badisa dikago ba nakwana re supe jalo gore lenaneo le tautona re le dirile jalo gore e nne la nakwana ka gore security services kana tsonetse tsa badisa dikago ke tse leng gore mo the next financial year kana mo ka bonya madi e tan re di neela ba ba ikemetseng mo go teng private sector ra di outsource
yaanong gompieko re nama hela re ntse re dira ka bone ba dikontraka tse dikhutshwane mabaka e le gore mo next financial year ra be re tsentse dikompone tse di ikemetseng tsa Batswana gore e nne bone ba batla ba tlhokometse tsone di-facility kana dikokelo tsa rona ke ne ke tsaya gore tsa mene le kalo ke a leboga motsamaisa tiro. Ke a leboga motsamaisa tiro ke dumedisa tautona le lekoko la tang ka lone dikgosi le nteng batsadi ka kakaretso ke kopa le dumedisa hela ka molaodi a phaketsa le dumedisa ke a le dumedisa dumelane no dangwa molemole no da komadinare ba ga itsetsame dipedi hela tse ne tsa bua ke kgosi e le tsa terata tota tsene re di sologetse ra itse re la tshwenyega ka kwano le tshwengwa ke terata e oleng re tshwengwa ke ditou mme ditou e le tsone tse di senyang mme ke le ruruhatse gore ba ga etsho ra tshema terata e re lwa le yone re le lephata la temothuo terata e la go tswa ko Dotham go tsena ko Makgwapa e le 270 km fence ra e lwantsha bana ba rona ba teng jaaka re bua yana ba teng ba ko dikgaolong dingwe ba lwa le yone ebile re tsenya terata e leng gore ke ya ditshipi tsa seporo le cable e thata go a re berekela go a ko bobiro go sepile gore go a bereka ya tura ke terata e leng gore kilometera ke 300,000 kilometers 300,000 pula per kilometer jaanong ra dira go ntse go simolola hela go tsena dibanane se mataphiri marobala kgomo re go tsena hela ko Maitengwe quarantine camp re na le lenaneo le leng gore re le sologetse gore ra e tsenya re hibile madi le ha a eta ya thaela mme gone re taira sengwe sa bohelo ke gone gore kana maloba ne re na le baeng ba ne re sa ba sologela dinare mme ke kopa gore ke le lebogebetse gore e na re ga di bua lola ka rone la amega mo zonong ya lona e ka kwanwe gore re dirisanya dinare tse ga di a golagatsa ope ga gona sepe se maswe se re se utuleng mme re di ntshitse tsotlhe re bile re ntse re tsweletse ra thola gore a ga di a togela mogare wa thako le molomo mme ga di a togela sepe ga re leng teng go supa gore ga di a togela sepe mme gongwe re le leboge ka lekalo ke a leboga lo ta itshwarela batsadi go no go builwe le ka Weighbridge ko bodareng jaanong re tsenya di-Weighbridge ko di-bodareng ha e le gore bodara e setse le commercial ya ka nolokopa so e tla le package mme mo ditseleng mo re lemogile gore ba ga e tshoka ba tla ka dikolotsana tse dinnye tse leng gore they are less than 5 tons mme ba tla ba role morwalo ka di-trailera tse le gore re belaela gore di heta 5 ton yaanong re na le di-Weighbridge tse re tla tlang tse re simolotsang go tla re checka mo go tsone gore re ipabalele re babalele le ditsela tsa rona ke sone se re tla se dirang in the meantime ke a leboga ke a leboga motsamaisa tiro motutege tautona le lekoko la gago batsadi le nna ke a dumedisa ka pula ke bidiwa Kgosi Itsile Philemon Mutsu ke modulasetilo wa Tutume Subland Board ke re ke tshwaele mo go tse Kgosi Mphala mengwe a re di beileng pele mabapi le go thaela le go diega ga ditsha mo kgaolong ye ke re ke boammaaruri tautona go nnile le tiego ya go aba ditsha
mo kgaolong ya Tutume. Mme ya ka re bua yana mo Maitengwe in particular re tshwere dikupo di ka tshwara 2238 2238 mo go tsone tseo re sotse re di thotile re bona gore tota ba ba tshwanetseng ke go abelwa ke palo e kana kang go supa gore ba le 278 ba na le ditsha ba ebetse ditsha go gongwe mo Botswana kana mo lehatseng la morago o tshwanelwa ke setsha se le sengwe hela seo se hiwang ke ba ka boditsha ka jalo go setse batho ba le 1856 ba motse wa Maitengwe ke bone ba ileng gore re lebaganye le bone go ba abela ditsha tsa bonno mo bogompieno re setse re segele ditsha mo motseng re tsamalana le kupo ya morahi re ne re tsama re thiba diphata tse di leng teng mo motseng mo go teng di infill re bone ditsha di ka tshwara 1022 ditsha tseo di segilwe jaaka re bua yana di go lephateng la rona la Department of Surveys and Mapping ba di ruruhatsa ba di heleletsa go tsweng ho ka tsamaiso ya gompieno re tla bo re di isa go ba rona ba Deeds Registry go di tsenya mo maranyaneng gore ga re tla go di abela batho ibele gore hela go ga o abela setšhwa o boa o kwadisetsa go ntshetswa setankana sa teng se sešwa ke gone a re leng teng mabapi le ditsha tsa morahi wa Maitengwe o ke nang le tshepo le tumelo ya gore mo ngwageng o tlang ditsha tseo ba tla go ba di abetswe mme jaaka ke bua 1022 o monnye mo palong ye ya baikopedi ya 1856 re tsweletse mo Maitengwe go sega moalo o mongwe gape o re nang le tshepo le tshologelo ya gore o tla ntsha ditsha tse dingwe tse di tla arabang sello se sa batho ba 1856 base map e nngwe ya bobedi re tshwere re mo go yone le yone ke ileng gore ka March end of this financial year e tlabe e dirilwe re na le tshepa gore e tla ntsha ditsha tse di tla lekanang batho ba motse wa Maitengwe ke a leboga tautona ke a leboga batsadi ke a dumedisa mototegi tautona le ba ba go patileng gompieno go ta go lekola botsogo ja motse wa Maitengwe le tikologo mme ke re ke sedimose gore ke boammaaruri kgang ene e buega kgantele gore re bobotana mo kgaolong diofisara tsa ke bidiwa re mbututu ke based ko Francistown ke le moeteledipele wa bone go tswa go Francistown bo Tutume bo Masunga le bo Sepako hela yalo le bo Gweta ke re bagaetsho ke boammaaruri kgang ene buega gore re bobotana mo kgaolong ye ka kwano mme ntswa tshenyo yone e le go godimo hela thata mme gone re diraeng re le office kana ke gore re iponatsa thata ha tshenyo e leng teng re ne ra nna le di FOB mo teng re isa ditirelo gauhile ha di thokanang teng re ne ra a bula kampa engwe ha qabuke ha morago ga senetale gore e te kgone gore kgontsha gore ha gona le bothata ka kwano re tla re kgone go thusetsa batho gauši yaanong gompieno re lemogile gape gore ga go a lekana re tshwanetse gore re nne le kampa e nngwe gape ko mosetsi
ka kwa ga go lebagana le dupi seo e le go thusa morage mo tikologong ye ka kwa gore re tla re kgone go ba tsiboga dilelo tsa bone se sengwe se e lephata le se dirang ka gore ditou di a senya re na le lenaneo la cluster fencing le e le gore madi a teng ko CTF yaanong madi a ke yona a e leng gore re leka gore ka one re leke go hokotsa manokonoko a gore ditou tse di senyetsang batho ko masimong e kgone go nna le defense tse di tsentsweng motakase gore go itsa ditou gore di tswelele di nne di senyetsa batho a be go nna le lenaneo le lengwe la go gompieno re thusa batho jang ka go lemoga dipalo tsa rona gore di kwa tlase ka nako e ditou di leng dintsi mo kgaolong re bona thuso go tswa ko diofising tse dingwe tsa wildlife mo dikgaolong tse dingwe gore di to re thusa go lwantsha bothata ja ditou mo kgaolong e ka kwa. Thank you. Yes, sir. Ke a leboga ke ne ke re ba gaetso gongwe ke se se tsamaelana le sa tswa go se bua se sa amanang le diterata segolobogolo mo dikgaolong tsone tse re tshwengwang ke ditou mo lenaneong la rona le lešwa la temo le tlotlo o na le tshiamelo ya gore ga le ikopantse le clustera le ikopantse ka kitse gore di teng di-clustera kwano le ka ta go ikopela gore re le tsenyetse terata ya motakase e kganelang ditou ya bereka le ko matopi re e tsentse le mo masonga re e tsentse mme le lona le na le tshiamelo yoneo ke gore yala re le rutetseng gore bankanyang di-clustera tsa lona re teng go le thusa ka motakase wa sola o tang re thusa ga gona kgonagalang gore re tsenya le wa BPC te jaaka re dirile ko matopi re ka dira hela jalo ke a leboga me halo bidiata siam dumelang botsadi ke simolle ka go dumedisa tautona a rona Dr. Mokgweetsi Eric Masisi ke dumedise ditona tsa rona tse di hano ke dumedise marara a rona le ba direla puso botlhe botsadi jotlhe jo bo tsileng kwano o emeng hape le ga lona ke ene go itsone tshiamiso ke direla ko koporaseng ya metsi ya water utilities ke le customer care director ke emetse ha re Rasenai e le moeteledipelo e leng gore ga yo mo tsatsing la gompieno o ko mahatseng ka tse dingwe tsa tiro mme botsadi modula stila wa VDC re Balopi o ne a tshwaela a bua gore o kopa gore metsi a ba anwang ra baakanya ra tlhatswe gore a kgone gore a nwege mme ke tshwaele jaana botsadi gore re mo thulaganyong yone eo re gatetse ko pele re a go aga plante ya reverse osmosis jaanong ga ke e tlhalosa ke e leng gore e tla bo ira gore metsi a tswang mo go yone a tshwane le ona a re a nwa mo mabotlolong one a re a tshwereng mme plante eo botsadi e tla be ntsha 5 million liters ka letsatsi mme ga re lebelela metse e leng gore mo nakong ya gompieno
mo go e 52 e leng gore e ka bo e nwa mo letamong la Ntimbali e menehele e leng gore metsi ga ise a goroge ko go yone mme ga ra nna hela ka diatla botsadi jo bo tlotlegang re ntse re lebeletse gore metsi a tsamaya jang mo kgaolong jaaka ne re bona gore senete maloba yana o ne le gona a tsenang ka kgwedi ya June jana e le gone metsi a goroga mo go yone le yone re ntse ra tabakanya honorable MP wa kgaolo gore le ona a tla goroga mme le yone 5 megaliters re tla beng re e ntsha jana botsadi ke tshwaele jana gore ka ha re tsamaisang ka teng dithulaganyo tsa metsi re dirisa metsi a matamo le metsi a didiba le ha o tswa ra go tsena ko tswapong re tswa ra go tsena ko Gaborone ra go tsena ko Bokanye metsi ra tswakanya re dira gore re kgone re siele batho re irela gore jaaka re tla be re tsentse yone planting ha o ka nna le gore re ne le go baakanya ko letamong re kgone go tsa one metsi ra kharameletse ko metseng ye mengwe gore ba kgone gore ba bone metsi mme mo e tebe le dio tsa nakwana botsadi re setse re sikile lefelo ha rang go ba teng setse re tshwantshitse ra lebella gore mme re tshwantshitse sentle mme tla re mo ngwageng wa madi o simologa e be le gone re ka simollang jaanong ra kopa ba re ka ba thapang gore ba tle go re direla planteo re setse re bone ha re tla e bang teng ke ra gore re gatetse pele mme go enko pele botsadi jaaka go ntse go buiwa ka ditlhabololo tsonetse ko NDP 12 ke gone ko e leng gore re tsentse dithulaganyo tse dingwe tse e leng gore re tla bo re itebagantse le go oketsa ditanka le gone go oketsa di mafaratlhatlha mangwe a mo dipiping gore re kgone gore re lebele gore kgaolo e ka nna le metsi go a dingwageng di ka nna 20 re ntse re tsweletse re kgone go tshwara se se tlhokagalang ke a leboga motsamaisa tiro ke a leboga botsadi ke a leboga botsadi ya re kokobeleng re utlwile ya ka ba araba batsadi ba rona mme tla ke batlaletse ke simolela ka go amogela mahoko a tshwaetsweng ke batsadi le karabo tse dintshweng ke matona a puso le bangwe bagolwane ba puso ke simola ka ene e wetsa metsi gore boammaaruri ke ba ka ne bo bolela gore plante ya go tlhatswa metsi a letswai ya go ntsha motswai mo metsing ya agwa metsi a tlatswa mo teng a go leheta motsing e belang e simolola next financial year gore April 1 madi a teng tla ba dule e be le tiro tsa gore ba thape ba e leng gore ba ega gore le siele metsi mme ke na le tshwenyego dipompo tsa metsi di a sengwa metsi a sengwa metsi ana a senyediwa lona ke a batho ba senyang ba ira borukutli ba rukutlela metsi ba ntsha mo bathong ba neela naga diphologolo tsa naga lehatshe le diphologolo tsa bone mo wa go nna la go tlhaelwa ke metsi a ntshiwang a sengwa yalo a tura a ba hetlilwe ka nta putukilwe a babaletswe a tlhatswitswe a iretswe direlo tsa one tsa gore di a tsamaise metsi a tura mo go maswe yaanong mokgwa wa gore batho ba phunye le di-valve ga di leng teng ba di bule metsi a ba pomponyega ke mokgwa o maswe mo go maswe e tla re lebagana le go itebaganya le ba leng gore ba tagisa batho ka di-drug
le dirukutli tsa metsi ra o tsia mo teng gore ha ka jwahela a ya go disa dipoo tsa ditlou e seng poo hela ba tle ba ga male ba ga matsophogwana go mo go a tshwenya ka gore go botlhoko bona motsetsi go botlhoko bona bagolo ba le mo lenyoreng ba sa kgone go ikela kwa go disa diphaepe makolwane a batla go phunya dipompo tsa metsi e ba tlogala go tontunyologa go gore tonki tsa bone dinwe dikgomo dinwe le go tswala ba sa tswale ke bua dilo tse di ragalang botswana bo botlheo go tswa hela ko bokudu ho pukwana go tswa go bo kanye kwana go tsamaya mo central mona go a go bo ngami le gone ka kwano ke seo se leng gore ke mokgwaela o maswe o batlang gore o kgalwe engwe ke ya dikgomo tsa lona tse di tlolang mollwane di tlodisiwa ke masika a rona ra ratang le bana ba rona ba di ikadimile ba ithaberang ke ba bone gore ba di ikadimile ha di tshwarwa ka kwa molao wa Botswana o e leng kana tsamaiso ya Botswana ke tla ke rialo e leng gore e tseelwa go godimo thata gore re tswelle re kgona go laola malwetsi a leruo ke gore ha kgomo e ka tlolela kana seruiwa se se ka tsamaisang bolwetsi ba tlhakole molomo se ka tlolela go le hatsine e leng gore ba ba loya bone mo tlhakong le molomo ha ena metsi pholwalo wa go nalo ha ya mogelesege mo Botswana hela re ka be ra ya mogela re itse gore tlhwatlhwa le boleng ba tsotlhe tse e leng gore re di ruile le tse di sentse le ke bolwetsi tota di wela go tlase ka gore mara ka hanke o di amogele mabaka ke one ao ga se mabaka a tla buiwe a gore kete re tlhoile bangwe kante re sotla batho ba sa kgoneng gore ba le kgomo tsa bone ke ra gore go mo ke batla le go tlhaloganya thata mona ra be re ba bala bontsi ba tse di setseng yaanong ha di ka boela molao ke gore di bolawe ha di bolawa ha di rekwe go phimolwa dikeledi ka matsana a leng teng e le go leka go rotloetsa gore kgomo pudi tonki pitsi sepe se ile gore se ka tsara ke tlhoko le molomo se sireletsege se laolwe mme melao ya lehatshe le lengwe ha re laole melao ya Zimbabwe e laolwa ke ba Zimbabwe ha se hatshe la rona ba na le tshwanelo ya gore ba laole melao ya bone le tsamaiso ya bone ka tsamaiso ya bone motho ha a belaelwa e le gore gato go bone dio tse di utswile mo gona ka dikgomo tsamaiso gore wa di tlhokomela puso a sone di disang ya ka mo ga rona ha re ke re ba hetolela mme ya ka nne tona bua gongwe ha ile gore o ka nna molemo gongwe ka bona madi a botoka e rekisiwa ka kwa go na le ka kwa mme tota tlhotsetso ke gore di sa tlhokomelang kgalemang rona re le puso re tla ira ga rona go buisanya le lehatshe la Zimbabwe ra go goletsa ya ka re ile go bobirwa re ba lebisa mathata a gore tšhakang ka go rona ka gore batho ba ile gore ba rotloetsa bogodi bo kana e seng gore bangwe ba ka beile gore ke bone ba disa ba tsa molao ba tseneletse kgantseng ba kgotlopane ba senyegile gore ba re thuse kganyeo mme le rona ka police tla be hela yana SSG kampa le yone hela yana ra go tisa batho ba ba rutetseng tiro tse di harologaneng ra go tisa dikoloi ka go harologana e tla re mo tsamayanyana go e be re tsise le di-drone go di tsamaye di lebelela mo boreng ya lona mme e se ka la ngorega lona le simolola go tshuba matlho yana le nne di-drone tse di tsamayang ka maoto a mabedi a re mmogo drone kana ke ra koloi e hohang e tsamaiswang ka menwana ke te phone yana le phone ya gago ka gore go se buile gore mongwe le mona le smartphone mona o bo kgona go e lebelela ka gore tla bena le camera re tla ira phadisanyo ya gore bana ba rona bo Botswana botlheo ba ya go ira application tse dintšhwa tse e leng gore di ka tsengwa mo difounung gore ga drone e le gone go e kgona gore e connecte camera yone le phone ya motho ha e dialela o bo kgona go bona le wena gore tsa gago di ha kae o disa o le molapeng
ka phone a re tšhentšheng a ra utlwa maranyane yaanong ke re bolela se e leng gore di tla tla go na le kgang e tona ya ditlou tota ke re diphologolo ya ka dithulane le batho mogolwane ha le wa lona wa diphologolo ko Francistown le ke go tlhalosa gore ba go dirang tona re mo le batsi musa tona le ene le go tlhalosa gore ba go dirang batho betso kgang ya lona ya diphologolo tse di tshwenyang ke itse thata motho o na tla e bue thata a ba a kitanye meno le matlho ka nako e le nngwe hela mo cabineteng le ko parlamenteng ke Edwin Batsu ka gore o tswa gonemo ya ka mo parlamente wa gompieno o tswa gonemo wa lema ga ke tsora nebe wa lema a wa lema kana wa lema ba tshwengwa ke ditlou nkile ka ta gone mo kgaolong yena mo masimwane ke le motho a Tautona ka ta go bona ha nne tlou ya rubella mosadi mogolo teng le ngwananyana ya mohosa ke itse kganya teng yaanong ke tla le bona gore a go ira yang ikile ga nna le mathata a ne re a dira re le puso ra tsaya tshwetso ya gore re emisa letsomo a ke re la itse hei kganye yo pisa tlhogo eo ne ra ipona gore ne re sa dira sentle tota bothoko ba teng gape ke gore ne ra etsa tshwetso re sa le rerisa a ke re la itse yaanong phoso e irwa ke motho e baakangwa ke e be re tsa kgang re isa ko go lona re rera gore a mme ka re irile yana ne re sa le rerisa ra rerisa yaanong re reng a re tswelele re sa tsome kante re bula le letsomo ne la bua ka lentswe le nngwe hela botswana otlhe ba ra le bulebe a le bulebe le buletswe yaanong re na le batho kwa ko mahatsing a sele ba bidiwa CITES ke makgotla yana e ba ikoketsa ka makgotla a batho mo metseng mo magaeng mo mahatsheng ya ka lentse yang le ka itira mekgatlo e kana 200 one hana ha go ntse yalo ka tsamaiso a CITES makgotla a otlhe a ikemetseng ana le thata le ditshwanelo tse di kanang le mahatsi go a tlhotswa kwa ke puso ya batho ka batho ka makgotla go a tlhotswa mahatsi a mangwana a nang le tumelo tse di se tshwaneng le tsa rona ba batla gore tlou e se ke be a kgongwa ba ipopa e ba ira makgotlana a mantsintsintsintsi e re tsena kwa e ba re heketsa ka dipalo a la nkutlwa e ba tlhopha gore tlou e se ke be a tswa ha appendixing yena ya ko go ena e se ke be ga ba palwa ka yone batho ba ko mahatsheng a sele ba le bogolwang ba basweu ko mahatsheng a bophirima bontsi ba bone ba iphiretse mo kganyeng tsa rona ba re tlou ke mmamoratwa ke so se molemo se tshwanetse gore se nnehela se tsamaya se gonke e se ke be sa twe sepe ke motho ba rialo ba re rona bogolwang ko tlou di leng teng re kgerisa ditlou ra di kgokgontsha ra di bola re se tlhogo ba rialo ba re mme tshwanetse ro tlhaiwe gore ya ka re kgokgontsha ditlou yana re di bola botlhogo e se ke be ra letlelwa gore re bapale sepe ka tlou gore tlou ya rona e se ke be ya nna le boleng ka go rekisiwa sepe sa yone re bakisiwe re nne le yone mme botlhoko ba teng ke gore kgantse le megopolwe ne ra lemoga ko morago gore ba di tshwaraganetse le bangwe ba rona le ba botseng ba ikitse ba nkutlo ko ba leng teng
ke batla gore ba nkarabe ka boammaaruri gore tota a o rata Motswana ha o bua kgang tsa botlhole yana a wa tloe phithong kante we matshidiso a wa tloe go bona serepa sa motho a bolailwe ke tlou a ona le sika le le nang ga o le ditlou wena ke o se tle go nna le tsone le ba re ba bueng ba teng keng ba inakanya le batho ba eseng ba ga rona ba se tshele le rona keng se ba lemi barui ba lema ba rua mo tlou di leng teng e tle ba kgethaloganye tlou keng ba itebatsa gore Motswana go gaisa motho ope mo lehatsheng ke ene motlhokomedi wa tlou morati wa tlou gaisa mo le mong ka gore ha nne sa nna jalo tlou tsa rona ke be se hete ditlou tsotlhe mo lehatsheng ke eng go mo go ba palla go tlhaloganya ke masale mo gore ha re so re di lele ha so re ba sinyi kana di sinyi gore tlou tse radi baballa mme re baballa mo selekanyo tlou tse re batla gore di happy re besent re di laole di nne go di nang teng di laole sega le ka dipalo le ka letsalo mme di sa re kgoreletse mo matshelong a rona so puso ena e re sena gore le rona e be tsa tshwetso ya gore letsomo la bulela mme bone ba scientists e ba re beela seelo gore palo a ditlou tse di ka tsongwang go bapatswa ka tsone ke 400 hela ka ngwaga ntse re gore go tsongwa ditlou go tlase ga 400 ka ngwaga re tsere tshwetso maloba mo khuduthamagang gore ra go oketsa palo eo re ba ko palong e tona e ka kgonegang ene 400 so ra go oketsa palo a ditlou tse di ka tsongwang go bapala ka tsone kana go bapala ka tsone ke ra gore ha rena le trust yana le na le concession kana hunting area le rekisa ditlou tseo go bapalesega mo ba batsumi ba batlang go di tsoma e ba duela madi a go godimo a re mmogo kganyengwe ke e teng mo tsamaiso le molao wa rona ha tlou kana pholohelo epe e go senyetsa o lekile ka bojotlhe gore o ipaballe o ithibele o ithibe o ikuele e tsenya botshelo ba gago le tsa gago mo diphatseng wa letlelo ka ha molaong go e bolaya di bolae e se ka dia le bolaya o skwatla ka segare o ro ka e bolaya o skwatla ka thobolo e hokolang o boro ka e bolaya o skwatla o sa itse go hula o boro ka e bolaya o se kwa ira tlolomolao o boa go irumola wa go itsoma o bo ba ya ka iketene go senyetsa wa tshwarwa ha o ira jang a ra utlwa batsadi ke tsamaiso a rona so nna ke tla lema nokeng di itse gore ka goreng ke dumela thata mo goreng diphologolo tse tsa rona tsa naga re tshwanetse gore re di thibele ko re di beetseng naga teng re di segetseng ka land body e tona le hatshe gore ga tsone ke ko di-parking le ko di-game reserving e seng mo masimo e seng mo magaeng e seng mo merakeng e seng mo gaope ko re tlou tau nkwe le ngau le ene phokotse tota re e seng mo mothong e seng mo seruiweng sa motho e seng mo tshimong ya motho re di kgalemeleng ga re ka se ke ra ira yalo batho ba itlhoboga ba tlogela masimo batho ba itlhoboga ba tlogela meraka batho ba itlhoboga ba tla go nna mo magaeng ba emetse ipelegeng le mo phako wa ga mmabui le rabui bana hanke ba ithute go iphatapatela ba seng ka matshelo ha re ka se ke ra kgalemela phologolo tsena re tla hella re siiwa mo go godileng ke mahatsha a mangwe a re phadisanyang le one mahatsha a e leng gore one le ha ba na le ditlou le bone le phologolo tse di batala
ga gona lepele le gore le segetse diphologolo tsa go nna yalo lehatshe ka bokete yaka lehatshe la Botswana. Close to 40% e lehatshe la rona le beetswe go baballa disatlholego tsa naga le diphologolo. Kgomo ke kgomo go tona. Yaanong ga go maleba ga go kaone gore e re rile maitekolo re irela lehatshe ka gore tlou tsena ga ra di itirela ditautse ga ra di itirela bo phoko jwa bana ga ra ba itirela re nosi re iretse gore mahatshe batho ba lehatshe ba tlega ba tle go bona gore seabe sa rona mo diong tsa botshelo ke ba janala kante ba tsaya dinepe. It's our net contribution to the ecosystem ya lehatshe. Re tshwana ke go leboga mme ke aka tla be ra go COP28 ra go bua ka tsone tsena le tsa kgotelo le tepolewapi gore di re ama jang ya ka gompie kwana re ga di ke gare le mo kgotleng re ga di kwa ka gore ba mahatshe a tlhabologileng ba se le ba gotetsa ba kgotletsa ba tshuba e be moelelo e tala mo lewapi mona ba ira dio tse e leng gore di batwa ke motho TP le ditlhabolo tse dingwe. Yaanong misi ya teng ke yone e babaletseng lebebe la lewapi mogote o bona ka ntse yana ra kwa re ba ra re duelang re dueletse gore tle re tsenye tse di ka baballang tsa sireletsa megote e nnang jana. So maikaelo a rona ke gore re go gagamatsa taolo ya diphologolo tsena le go di boisetsa ko morago gore di tswe mo masimong a lona. Re tla nonotsha lephata le la diphologolo le ba thusiwa ke ba sesole gore re di katise ka morago mme re tla di laola. Santse go le mo puisanyong ka bampola ka tematona a puso le go rerwa go gakollanwa gore le dibatana tse dingwe re ka di laola ya gore tle go kgone gore go ruege go lemege mo lehatsheng. Ba leng bone ba buile mme tona Remzwinela o tla bona sebaka le bona a tla kwano ka gore ke lemogile gore kgaolo eno ke ngwa dikgaolo tse e leng gore di babaletswe ke waiting list e ko godimo ga se e amogelesegang. Ke raya kgaolo yotlhe ya Totome 18,000 ke palo e ko godimo thata le palo tse e leng gore ke di lemotshitso tsa gore go tla go bewa yang le gore e rile ga go sena go potielwa ga e tlhaga gore line ya motlakase ka batho ba ke ba bewa ka tlase ga yone e jele mo ne kana diplo tse di kae di go gotsega ya go eta 900 mo palong ya batho ba e leng gore ba batla ditsha e santse le go tlase. Mme ka go lemoga se le ha le mo kgaolo ye ne go te centrally le kwa le la mogokgontsi wa bogologolo moepanto le go dula lehatshe la moesemane ne go te Cecil John Rhodes motho a tswa kwa go botsiding ela a tla go tsaya lehatshe a le utswa a ba bitsa lehatshe ka ene Rhodesiao leina la Rhodesia le tswa mo go Cecil John Rhodes na ba tla go laola lehatshe ka boena. E ke toka tsoga ba mo epetse mo dithabeng tsa matopo kwa go segwa le kapahelana a be se re pasa ga tsitsuntse gone ho bona batho ba kgogontsi ba mmaso mo go maswe go na sa dumele gore ka hitlo mo mmu gore a tla bole tsotswang dimoji a tsene mo mmung ona na ba tla go bega hela mo letapeng ka gore ga gona tsotswane e tla tsenang go gore a gore boduse ya go sa ntse le gone ho
o na tsamaya go reka lehatshe la rona kana re isa le lobengula hala ko gone go disa ko a go tsa lehatshe kgeteme lehatshe tona a ibisa tati company lehatshe la tati lehatshe batho betso le bakile dinto mo matshing a mangwe tshollo ya madi batho ba lela ba lwa ba ikela gore ba kampa ba reka tsela bone ka botshelo ba bone ya ka bone ba Zimbabwe le ne le utswile mo go bone rona ka re ne ra ikela gore ta tsamaise ka ha molao ngoro wa mogetseng le o re itlhetseng le ha o ba balla ja molao ke molao ela ga itle re bangwe ba budiwa gore ampe ya go ena e ra rwa itatola ga ta o robetse le ene motho wa mo itse e mano wa go o bo duela e le go baakanya di ha go ngwana ka madi e swa gago mme o nna rangwana o ka gore mongwe ene o tsentse gore ene rangwana o a ke la itse e ngwana mo le o tsentse gore a ne le ragwe ba go ba betcha mo ba ga matlo ba reka dikoloi eng me bana modimo a sa ba ira gore ba ne le bokgoni bana bone e ba pumpunya ga ya mme ebe nna ra bana bao kana nna mma bana bao se se road yona le robengula ba go tsale ha tsela rona ba le rekisanya go la tati ntse re swere bothata re le reka ka madi a go godimo ditsamaiso tsa teng le tumano tsa teng tsa kontraka teng di laola gore ha re reka le hatsi bokete ba lone le le gore go ba ka lone le a go tati ke bona ba na di ventile ke bona ba ka rekisang eng ha o bona ko toropong go ntse ka go ntse la Francis Town ha o bona metse ya go bokalakana e pitlagane ya ha o bona le sena le hatsi ya ke sone se kgontsi se se go matoposedi ile ntsere tsa le mo ne ba re ba rabela mme kana ha wa bela motho se go sa gawe ha se wa busa o busetsa go le ga ka ne re maitsone ra mo ga go ra belwa e be re ba re leboga 45,000 hectares le helo le leng gore naga e leng gore e heta bophara ba kgaolo ya Totomi ne le ga re rekile le hatsile le boetse mo Botswana after more than 153 years le go ile la bo ila lona gombie la lona Batswana ha ke re lona ba Maitengwe ka re la Batswana ke se ka la go ipadisa kwa e re ke le la lona ke la lona Batswana le hatsile puso ke yone laola ya gona state land puso e tla be laola re tla buisanya le le moteng gore re irang re ngatholang go irwang ka sona go leka go hokotsa mosuki o kana-kana meago a se go mo go iragang ka ponya le me le bogela modimo gore ne ra nna le botlhale le bokgoni le bopelotele le ba gore re buisane go le mo sephiring e be re wela re ka le hatse ne ba sa itse ka gore bangwe ha ke ba itsile ke ne ba re tsotsa medumo ba bua di sele ya ka ba tlwetse go di bua e be go kgotlopana go senyega ka nte go diega dingwe tse kgebolo tsa rona di dilwe ke batho gore re ira lo mo pontsheng e re ba di utlwa e ba di haposa ya ba bua di tsia badimo tse seng bua maruri e be go a go sekwa ha go sa sekwe e be go gote go kanokwa gape e be go diegwa bana ba sa bone mebereko batsadi ba sa bone ditiseletso le mananeo ha mo aka mpotse ke tla mo araba gore ke ra kae ke siame sentle mila se re rekile 45,000 hectares gora gore ha di tlhaela thata kwano kana kae ba mpelo mo mannong go ta siama ditlhabolo mo Maitengwe la di batla le tla di bona
le tla di bona ka gore tse di builwe gompieno ko matona a tlhalositse gore go a go nna yang le tsela tse ntse di diega ga ke itse gore a re molana tlhalosa sentle gore mokgwa o ne re o dirisa wa go thapa ba e le gore ba ka aga a ke dikago ka nte ditsela e ne le bontlha bongwe bo bakang tiego re tšhentšhile a lankutlwa re tšhentšhile ga re go thapa ka nne re ntse re thapa ga gona police station ka nte tsela e tla tsaya ngwaga di le supa yanong never nya e seng mo parlamente ene wa itse ke ra never o yana e seng wa motho never gore a go ka ke a tlhola go iraga kore ha o ipape le batho o bo ro tlhotšo ngwaga di le tlhano yana o bo sologetsa dilo e be go tsaya 7 years go di dire kana o tswa mo tirong go ise go wena ga se bothadi so yo kana go ha tshingwena tshiapo e be re change kana ke ata go jewa so re ra mo go tinge development manager model re tsa bokete ba boikarabelo ba gore go diege kana go atlege re bo pega mo motho e be re mo neela madi le dithata tsotlhe ke wena hira batho ikgolege madi ke yago hira dira ra batla a ra utlwana ke yona development manager model re ntsha tsietso so tsela tse re buang tsena ra go diaga ka development manager model police station ena re tla boela ko morago tla tlhomisa gore ya wela ka speed ka gore mo go setseng go kana yana hela le bone bana ba rona bana e se ka la ba tlhobogela ruri ba e le gore tse ba palo ke tiro motho a rutwa a ikage sešwa a la utlwana le mekgwa wa e rutwa gore e se ka ne re o bone madi o bo phaphasela ka one o ise dire tiro weta o reka dikoloi tse di manobonobo o nyala go gwele go ngwa e le gore o monna kana o ira eng gore o tlo o ire tiro o bo itse go amogela o tlo o bone e nngwe ya ka ne le boka o na ira ditsela dikolobete tsa lona gore o irile sentle re tla gore sa a development manager model re tla paka kgang ya lona ya gore poso le batla gore e nne ya sejwalejwale ya maranyane ya go e be ya toloswa ke ra rialo ke kwadile ke a retsa e be ke kgweetsa re tla go seka gore kgwebo e ka nna kae gore a go ka nna bodire commercial mme sentse le potlana gompieno mme gongwe go ka nna le model e re ka tlang ka ene gore e ka nna semi commercial le ba e le gore ba tla ba tse dithuto tse e le gore di dile bokete bo e le gore ba amogela re di laole gore ga gongwe ba tlodisa dilo tse e le gore ga di a tshwanela go tlola kganye metsi a arabile batho betso ga gona le kganye e leng gore ke ipela ka yone chest out ke eme sentle mo botautoleng ba me ke metsi ga gona nako epe mo lehatsheng le mo ditsong tsa rona ya ka ikile ra tsaya metsi ha ra isa hale ya ka mo nakong ya gompieno re phatlaleditse metsi mo go bosisi maphašaphaša metsi le gone Maitengwe metsi a teng ko gore hela a botlhoko mme re boletse gore a go le bolaisa metsi a monate a tsweleng pelo a eletseng a etla nya e se ka la belaela motho o mmelaela a e le gore o lebile gore ko nna a re a go iragetse kana wa iragala re ka letsa gona ra lisa go dipompong tse re dirileng le tse re di dirang tse rengwe eme mo teng o bo sa iteko godimo re ile melapo ka tse ga lehatse melapo e be ra kgorometsa ka bokete bo e leng gore le fela ya matšhini ka tshwara bothata go e kapa metsi re siela batho mme re batla gore a tshwaro sene re irisa madi a lona millions ra tlhatswa metsi ao re la neela goreng gore botsogo bo e ko godimo mebereko e tlene teng ga o ikapolaela o batla go ira sengwana kgwebo ya go nana metsi a ba le teng
gore ha o prioritize yana o tsaya gore go tlang pele o tshwanetse gore o simolle ka tse di go godimo metsi a ile gore ko ka gore ha o kwa ira sepe sa botshelo metsi a se ra utlwana metsi a batlang botshelo a tswa ko Ntimbali 52 villages kana ke 53 re phatlaletše metsi a Ntimbali mo go diphaepe tla thubega gale ga go thubega go a baakangwa go tsengwa tse e le gore di thata batho bone ba oketsega ba anama e re tla bona gore metsi a teng o bone dikago di nna teng o bone bana ba nna teng ba tlhapile o bone batho ba tla kgotleng ba ipaakantse ya ka lentse jang ga gona o sa phakelang a ngwa ke metsi mo meleng metsi yaanong ra go a oketsa re ile gore la bone VDC ya Maitengwe North ya Maitengwe South e kopa computer le printera ala le office o ka ba lopi o ka nna ntse ka o dugile ano ona le office ina le motlakase wa go isiwa ka enra tla kwana ke go ya no wa go siwa computer ka e ra go kela mo go tshwana se related to la ha o tsana next door ke tauta ka ba mtakase wa ka o tsenya ha ba le telle gore le motlakase next door a gona mo jareteng ya office a gona le motlakase ya hari se ne lo ne ro apply gore ba o tsenya lo apply more a ba teng ba motlakase BPC ba kae takwa o nnetseng go to a ipitla e ro le go tla utlwa dipotso tsa me a ba apply tse motlakase o tlo go bua gore o tla leng a ile gore ba o apply tse mo office ya bona a le wire ya se wire o ka apply motlakase sa wire matata rona ke gore e le re ya go bone ba re ga quotation e go dimo 40 something thousand jano na se re busana le ba officer o itse ka application ya bona tsamele ha le go ibuisa tsampolela ha ke arrive batho ba ba apply sentle ba batla go ntsietsa ba bona a ra re changing a sa apply wai ba lopi batho betso ne re hitisa tsene le go ne di buditse ke na le mahoko le lona na le mahoko le lona ha mantsi ka gore mangwa a one a tserwe ke dipotso tse di butsweng le dikarabo tse e leng gore re di neilwe gano mme mahoko a me a remeletse mo ntlheng di ka nna tharo e tla ra ke sena go a bua e tla be le sebaka sa lona ano gore le re itekodise mo go atologileng la kgela ka kgelo e le nngwe hela motho a le mongwe hela le botsa potso e le nngwe hela motho a le mongwe hela e be la rajwa ha le sena go arajwa mo parlamento a lona re tshabang a batla go lebogela phuthego ye ha etsa go lebogela e be go tla nna ke tla go le laela a ra utlwana ke tle ke laelana ka gore ra motsubo ra bokhutlong mme ha go sologetse gore ke tla kgona gore ke le bone mo kgotleng ya lona pele ga parlamente phatlalatswa e be ra ditlhophong
gape gore e tle re ha o ka iragala ka re ha o ka iragala ha ke re go iragala ha o ka iragala gore ebe ke sa boele mo stilong nna ebe ke le laetse gore go iragalang e se go lelaela gore ke a tsamaya go lelaela gore go iragalang ka gore go setse one financial year ya bohela gore lebaka la thomo le wele yaanong ka re ke bua ka madi a lona ke bua ka thomo a lona ke tshwanela ke go le bolelela gore nna mo botautoleng ba me ke laela ke laola gore go e go dirwang ka ditsa lona ke irisa thata tse le di neetseng ka molao motheo re irela lona e be re ratana re itumelelana e be re tsamaya re kgotsogetse go le kagiso ra ama ga rona a re mmogo yaanong ke simolola go hano mo mabazilori ke ne ke tlhola gore a le reeditse le bapile le mololwane wa Zimbabwe le bapile le batho ba Zimbabwe le lehatshe la Zimbabwe le tshwana hela le la Botswana batho ba le ke masika a rona le nna tota ke tswa ga mosopa ko mmakgosi ba tsalwang teng ko bone molemo wa teng ko batho ba bantle ba tswang teng a labelaela bo sa nkgosi a le gore labelaela ke masika a rona ha e le masika a rona yana re tlamega ka bosika gore re utlwane re dirisane mmogo ha gona le lwapa ka nte kgotla e senang balwetsi ha gona le lwapa kana kgotla e senang digole ha gona kgotla kana lwapa motse o senang ditlhakana tlhogo le batho ba senyang hela ka go sena motse go sena le lwapa go sena kgotla go sena le hatse le tlhokang batho ba ba molemo ba ba botlhale Zimbabwe o na le batho ba botlhale thata o na le batho ba molemo thata hela ka Botswana mme ka gore re maatsa a tlhabologang ebile rotlhe re na le tse re di eletsang tse di molemo tse di re agang re tshwanela ke gore re thusane re dirisane re utlwana ka go buisane go le kagiso re utlwana ka go rarabolola mathata a ka nna teng a bakwa ke ditlhakana tlhogo tsa rona le tsa bone ba ileng ba rona dingwe tse e le gore di a re tlhakanyetsa ke diphologolo tsa rona kana tlou ha go le mathata ke rata utola monang ka o ka re tlou tsa go a be di re senyeditse le ena ha go le mathata ke go bona re tlou tsa Botswana a be di re senyeditse ka gore di tsamaya di ralla di akwa di tsamaya jaana di tsena e le diphologolo yaanong ke tle go le gakolola se e be ke le bolelela gore le itse gore nna mo pusong ya me ke ne ka tsaya tshwetso ka ke itse le ditso tsa gore tswa kae le bone gore ga re go tshwenyana rona le maZimbabwe ga re go ba tsobera ga re go ba hiretla ga re go ba rumola ga re go ba iphetlela ga re go ba palamela dirala re bolelela batho ka ga ba sa tswalang ka teng ke bua dio tse e leng gore mo nakong ele ne ba re le ba e le gore re lehatshe le irang jalo a ke re la itse e se ka la ipaba le sa itseng ka gore re tswa mo Botswana mo rotlheng ne re rata go kgala lehatshe la Zimbabwe re kgala mo sebatleng nna ke tsere tshwetso ya gore ga re dire jalo
ha ile gore na le diphapang le bone ha ile gore na le se re sa dumalaneng le bone re bua le bone ka setho ka tsamaiso ka morero ka makgotla a leng teng a ra utlwana hela ka le lona ha lena le masika la rata le utlwane le bone ha e re ba go iretse phoso o bo pega speakera ke tole politiki la maloba ne gona le politiki la maloba go motšhudi go te Mr. the speaker ne le mo itse ne se itse speaker o na ratenwe ke motho ba pega speakera ba mo roga malolana ma go tswa kwa go akwa ne le se mo itse ga te di mang di fatlwe kante ba bangwe ba gompie go ba itirang ba tshwana le ba bogologolo le bone ba pega speakera e ba bolela motho tsa dijele maabane lona ka bosika ba lona la ipopa e bela ko la pen le rena le mahoko a botlhoko a monate a ke le dira le rena le Zimbabwe re dira le gompie rena le mo go tinga by National Commission rena le ka re buisana le bona ka teng by National Commission ena ba dula tiro ba teng ba babedi ke tautura Zimbabwe ke tautura Botswana we co-chair ha go tswa go tlase senior officials bo ministera ba sena go kopana ka tiriso tsa rona re tlhotlha re baakanya mathata a rona re nyalana re kopanya tse di molemo go tla gore be re kopana rotlhe anong e le gore ko tlhogong ke nna tautona wa Botswana ko tlhogong ke tautona wa Zimbabwe re ntse ditiro go lekana re laola morahi o hao e be re tsaya ditshwetso a ra utlwana kgang ya rona e tona ya go tlhoka go nna le kagiso le thitibalo bogolwang ko molwaneng wa rona wa Zimbabwe le ka go bobirwa re buisantse le ba Zimbabwe go itlhela re tsene go botautoneng e be re tsaya ditshwetso nna le tautona Monangagwa go sena ministera ho o ka tselanang kgang ya rona go sena mo parlamente ho o ka tselanang kgang ya rona ba tlhaelela kgakala ke gona maloba a ke le go birwa ke ne ke bua yalo ke re ne go tautonega mo parlamente wa modimo a ba re wa iphataphatela re ne go parlamente ga mme ne go parlamente ga go tlase le gone ba iske ba kopane le gone kwano ka le tshwengwa ke ditlou le tshwengwa ke go tlhaselwa kana go tlhaselana le tshwengwa ke dikgomo tsa lona gore di a tsewa thotho tsa lona di a tsewa go iragalang ke tsa kgang ya lona ke e pega kwa ke a go buisana le tautona Monangagwa a ra utlwana mme ra go buisana yalo e le gore e tla be e simolotswe e hetlwa ko tlase ke bodiredi ba puso go itlhela tsere ko bogolwaneng ba bone e be tsere ko matoneng a puso e be ya go go rona diboso tse tshwane le bokgwaereli ya maphakela gore re rialo ka gore na le thata mo motheng wa rona gore re tseye ditshwetso tsa gore go iragaleng mo lehatsheng la rona le la Zimbabwe re kgona gore tswe mo bathong re bue le two gore nya go ntse yang le yana mme ra go ira jang ra kopana ngwaga o tlang I think it's February ko Maung by National Commission e tla be kopane ko kganye ra go e buisana a ra utlwa batho etso ke ne ke re ke le bolelele gore go dirisa ga mahatshe ba dirisa sentle ba utlwana le masika ba ratana ka ratana le hatse ba boyana re eletselana botshelo dilo go gore di buiwe ntwa kgolo ke a molomo yaanong ke a go le thusa mme ebile ke a go tsenya e nngwe le ha le sa eng kopa ke a go e bua ke le buelela le tautona Monangagwa go na le dio tse di molemo tse dintsi tse di diragalang mo Zimbabwe nngwe ya dio tse di molemo tse di diragalang ke temo batho ba le bana le botsipa le boitsanape le bokgoni bo go di ba temo ke a go mo kopa gore
a ra adime bangwe a la nkutlwa a ra adime bangwe ba te gore rutuntsha ba re katise sebakanyana se se kanyana hera ha ba tsele opetiro ba rutuntsha ene molemi ba rutuntsha ene molemisi ba rutuntsha le ba e le gore ba reka mo balemisi gate mo balemi gore bone ba irang ka kwa gore ba hitlhele ba le nteng ka gore Zimbabwe mo ga ntse petse di hitileng le ngwago one ona wa thobo wa bone e heta se ba se tlhokang ba rekisitse mahatsa a sele wheat le meat rona go tlhaela kgakala wheat e bile la le tlhakanyana ha ke se ke utlwe gote ba le ka panda go se kaenyana mme ha go ire sepe mme le rata borotho a ke la borota re tla ba tsisa gone mono ba tla go ruta gore bo lengwa jang kganye engwe le gore ta bua le bone ka yone ke ya gore dipeo ba di tlhabolola jang e tle re kgone go itirela dipeo rona ba na le lenaneo le batlile go tshwana le temo le tlotlo le na le menontshane le na le bogakolodi le na le diterekere tse di harologaneng e kgoromediwang e tsamaya yana e duma e nyenyanenyana le tona e palangwang le tse ditona tse e leng gore di a tobediwa yana di bolela gore di e kae ba na le tsone ke tla batla gore ba tle gore tshela malepe gore bone ba ira yang ka gore ba re gaisa batho betso mo go tsa temo rona re ba gaisa ka thuo le bone ba kopa thuso mo go rona ka tsa thuo ke a ratega ke tsamao le botautona ba bangwe yana ba nthata ha re tla go bua ka dikgomo ba nkgobokanela itlhele ba mokaganetse e ke tentshi di bone mašwi ha re bua ka thuo ba itse gore ba ka bona sengwenyana ya ka morwarre a se bone yana se se botoka se gaisang sa bone le nna hela yalo ke a ba rata ka tse e leng gore ba ditse ra ba matarela e le gore ke gone ya ka re thelana malepe re kwatebolotsa mo go ba bangwe sa bohelo ke bua ka lehatshe la Zimbabwe nengana ka bua la Zambia ke ikgethetse gore ke bua ka la Zimbabwe ka gore batho ba bangwe ba iphetlela lehatshe la Zimbabwe ba le rumola ba le tlhoile mme ha ba bile le motho morata ibile sika la gago o patelesega wa tshwanna go re mo sireletse re ba sireletse ba Zimbabwe ba bona le haya ba tore ke tlhalose gore o sa tlhaloganya nga tlhaloganya re ba sireletse ba le hatse ya Zimbabwe ke masigaro ha re ke ra tlhoka go ba se ha re ke ra re itlhela batho ba ba kgorobeletsa mo molong e be re tsena le rona re ba tsenya mo molong ha kake e se nna ha le ipatlela o mongwe mo matleng e se mo go nna nka ka ba tseya mo molong ka gore re mabapi le bone se se iragalang ko Zimbabwe a se botlhoko a se monate se jwelela ka kwano se se iragalang se se botlhoko a se monate ka kono se hetela ko Zimbabwe a ke re la dintshung ko Zimbabwe a ke re le bone ba tla go le hitla ka kwano a ke re la dinyalong ko Zimbabwe e re nyalo e hela mongwe a ba iponetse o mo le ena monyana ka kwano a ke re le bone hela jalo ke ya ka batho ba tshela mmogo go nna kana a re ka hela mo gae mona kgante re tloga re tshola bana ba e leng gore tlhogo tsa bone di kana ka lekere e re ba le letsatsi ko godimo e ba wela ga batshe ya lira sentle le tsamaeng le bapaleng la ge malwapa le tsholeng bana le ba tsholela mo nyalong a ra utlwana batho ba Zimbabwe ba rutegile thuto a bone ke e ko godimo literacy rate ya Zimbabwe is 98%. Ke 2% ya ko Zimbabwe sa itse go ba le go kwala
ba rutegile ke utlwa gote ha ke bolelwa ba ba nyalwang ko Zimbabwe kante ba ba nyalang batho ba Zimbabwe ba nyala ba rutegi ba ba le re botswa le ba pala ba rutegi bone ba pala ba ile gore ba rutega ka bone ba eta ba ruta ba tsena kako me go monate go bapa le batho ba ile gore ba rutegile ba rata thuto ba na le bokgoni ba na le mekgwa ya go rata mmereko me gantsi mokgwa ona o bakilwe ke go sotlwa ke go sotlega lona ititeng ka thupana le tšhentšheng le sa sotlwa ke ope e se ka lanthare le batla gore le sotlege pele ga le ka tšhentšha mme ke batla gore le gaise mazimbabwe le ba gaiseng le o le mosadi mogolo le monna mogolo o gaise mosadi mogolo le monna mogolo wa Zimbabwe a ke re banna bagolo le basadi bagolo ba Botswana le tla ba gaisa ntlha le diretse banna bagolo le palo ke go ba gaisa sengwe le sengwe mo ga lona se motho o gaisa kwa ga bone le ba gaiseng kgang ya bobedi e ne ke batla gore kgaogane ke ya gore mo Botswana mo re le hatsele le tlhabologang re tswa ko ngwageng wa 1965 re na le ditlhopho tsa batho botlhe ba ba nang le tshwano ka molaong gore ba tlhophe mme tlhopho tsa teng di babalesegile di ikanegile di mo sebatleng di a laolesega ka di a laolwa ke molao o dumalanweng e be go nna le kgolesego ya gore ope o akanyang gore o na le mogopolo o batho ba ka o ratang o ka ipa batho pele a le nosi Batswana ba sethogo ba bitsa ba batang go tlhotlhwa ba le nosi ba re motho mokoko nna ke bona le botlhogo mo le senkeng le go le botoka le se go bitsa batho mekoko ko re le mmela e me a re ke batla go tlhotlhwa ga te mokoko ke o nna ke bona le go le sena maitseole le senkeng le botoka ba re batho mekoko kante batho ba iphuthile ka makgotla a sepolotiki e le di-party kante ya ka go iragala mo bošweng batho di-party di iphuthaganya di itira mogoba-goba di ikoketsa ka tse dingwe e be di iphuthela e be di rekise khukhu go a letlelwa ka molaong le tsamaiso ya Botswana gore ka ipopa ka mekgwa ya harologaneng hela re sala molao morago wa go ikwadisa e be re ba batho megopolo pele gore re tlhotswe re tswa kwa 1965 ngwaga dingwe le dingwe tse tlhano ra go ditlhophong go a tlhotswa e be go balwa e be ka molaong go begwa baba kana o hentseng a ke go counseling a ke go parlamenteng a ke go botautoneng tsamaiso rena molao le gompieno ke gore go tlhotlhwa boxe tse pedi hela go tlhophela mo parlamente e be go tlhotlhwa mo counselara mme e be go irwa gore tlhopho yone ya mo parlamente bokete ba yone ka dipalo tsa maparlamente a tla tsena mo parlamenteng ba tswa mo lekgotleng le le rileng ke bone moatlhodi mogolo a tla buang gore ka ba lekgotla le maparlamente a teng ba hitile palo e hetang bogare ba di palo tse di mo parlamenteng diphata tse di mo parlamenteng o na ikwadise gore o ka nna tautona a bone yaanong ke ene tautona ka mantswe a mangwe ga gona boxe ya boraro ya go teng re tlhopha tautona e tlhotswa ka palo ya maparlamente
a leng teng le gompieko ya ka ra go ditlhophong tse di tlang wa go tlang October 2024 go a go naela ka ntse go nna nako le nako e tla tla nako ya gore ke phatlalatse palamente ke phatlalatse ka dithata tse e le godimo molao motheong dithata tseo di a re Tautona ke ena phatlalatsang palamente ha a sena go e phatlalatsa molao bo bo a laela gore mo sebakeng se se sa heteng malatsi a lekana ditlhopho tsa setšhaba be di tshwerwe hela se go phatlalatswa taolo e tswa mo go Tautona ya go baakanyetsa ditlhopho e be ya ko IEC ke bona e be le gore ba kwadisa ba reng ba hetsa e batla go rera le Tautona gore re eme malala a laotswe rona re akanye gore tsatsi ka nna le ka le re siametse ka jana le jana ba lebile tse di amang batho Tautona ke ena ba ntsha letsatsi ka kgakololo la ditlhopho mme nka le bolela go le gompe gore tsatsi leo ke a go le ntsha ke sena go gakolola ga le tswela mo go nna mme tsatsi leo la ditlhopho la go na ka kgwedi ya October 2024 ke ra gore ba le batlang go ipaakanya tsamayang le go le ikwadisa matshwao le reng le ba e le gore ba tle ba ipeletse gore re ba tsatsi le le sephiri a sephiri ke go baakanyetswa ga IEC tsamayang le go ithatisa batho tsamayang go buletswe mongwe le mongwe batho ke bone ba tla tlholang gore ba ratileng ba kgatlhwa keng mme ha o sena go kgatlhwa ke se go kgatlang ha o sena go se tlhopha palo tsa ditlhopho tse di tshwane le tsa go be nna dintsi o na le mo parlamente a mantsi o le moratileng o ke ene nnang Tautona o tla ba ikanisiwa a ba le busa 5 years wena motswana a o mo tlhophile a wa mo tlhopha tsamaiso rena molao le se le gore sa batwa mo go wena le se ke se le laelang gore le se dire ka gore nna ke a go se dira le sala motho o morago le moemanokeng ka leina la setšhaba la lehatshe leo le a se dumang le wa mo tlotla o sala morago taelo tsa gagwe ha ile gore no sa morate le ka gape morago ngwaga tse 5 2029 ke yone akere 2029 ke tsa gore tla bele October ha le tlhopile sente motho a se kala tlhopho o tla hetanga tlhantlhamolla a ba re ano go nnela ruri 2029 tle go nna chance e nngwe gore o tlhophe ya ka o batla ke bua yana ka gore Botswana is the oldest multi-party democracy mo Africa ke lone le hatsehela mo Africa le gore le gogile ka puso ya batho ka batho ya patse dintsi go agaisa otlhe mo Africa le ba ka go isa lengwe lengwe yana go mo tsontse gore go baballe re tswelle re ira jang ke bua yana ke tlwaetse batho be tsoka gore ha re le ba matshing a mangwe le gore ne ga nna le kgotlheselego ya itshireletso kgotlheselego ya thitibalo ya kagiso ga nna le mekubukubu le gompieko ana ba palelwa ke go busetsa lehatshe la bone mo seporong mme batho ba swa batho ba halala ba sia batho ba kgaogile maoto le mabogo batho ba bangwe ha ise ba kgone go arwa marumo a mo go bone ha le kabe la sekala tsa thitibalo le kagiso ka tlhwagalo ke a le kopa ke le rapela ke le hano ke le laela gore itireleng sentle irelang Botswana sentle ha o sa dumang le motho mo kaele ka tlhopho ha go tlhokagale gore ire sepe gape mo ntshe ka tlhopho ha o dumang le ene mo tsenye ka tlhopho la bona ka ntse go tsamaya mo Botswana diphathi ka go harologana di a ne di henyagana di a ne di palelwagana mme le tlhwagaleng ga le tlhopha le tlhwagaleng
ha le ka se ke la tlhoagala le tla iphithela le ikgotseditse melelo mme le tla tshwanela ke gore la aramele mollo le wa se le motota le tla waramela le tla ora yaanong le reetseng thata mo go ba tla ipatlang ba ipalabalakga ka gore a ba bua dio tse e le gore di ka iragala a ba bua dio tse e leng boammaaruri a ba tletse tšhakgalo kante ke batho ba e leng gore ba kagiso a ba tletse boherehere e be le itseela tshwetso le tlhopheng motho o tlhopha mo go tswana mo molaong ke o ngwaga di 18 go ya ko godimo so motsing ikwadiso e bulelwang ka ikile ga le ka gore e bulelwe be go nna le tse di nnang teng ga se tsa rona tseo ke tsa go kgotlatshekelong ke o e leng gore ka nako a ikwadiso o 18 years go ya ko godimo a na le o mang o mo botshelong o ipeele o mang wa gago o ithute melao ya ditlhopho o se kwa tsietsega motlhong ngwaga o tlang ra ditlhophong mme tla re hala ditlhophonyana ba ba batlang go tlhotšwa ba go ipa pele ga lona ba go ba pele ga lona se e leng gore ba re ba tla se le direla le se ka nokeng thata ka kelotlhoko gore o harolle tsa boammaaruri tse di ka diragalang le tse e leng dikeletso hela le tse e leng ditoro tsa bongwana kante tsa matshamekwane le harolleng tseo ha le ka iphitlhela ka phoso le ratile tse di tsietsang motho a reng ka gore ke la terena ka itse Maitengwe o itse gore wa go e sala morago terena eo e tla re kgantele ya go pala ba gore a re ne ke sa reye terena ya tshipi ne ke raya setshwantsho wa amogele terena ya gago ya setshwantsho ya Maitengwe ke kgang ya bobedi batsadi re le hatshele le gore tumile mo lehatsheng ka bophara ra tlotlwa ra ratega ra bokwa ka tsamaiso ya rona ye phuthulogileng ya puso ya batho ka batho mme ke gore re isireletse re tokagatse nako le nako sa bohelo se ke batlang go bua lona ka sone ke kgang ya mindset change le gore mindset change o tsamayana le eng mo ditlhabolong tsa rona o tsamayana le eng le wena a o mang a o nna kae a o dingwaga di kae a o rutegile go le kae a o humile go le kae a o bogole bo le kae mindset change a re changeng se e leng gore ke a se kopa mo go lona se e leng gore ke le kgwetha ka sone ke gore akanyang gakologelwang gore re tswa kae re dira eng re leka jang ka mekgwa e ntseng jang ka tsamaiso tse di ntseng jang mme re kgona eng ha re dira jalo o bo ipolelela gore lebelo la rona la gore re kgone go gatela pele ka mekgwa e ne re e dirisa ka dikakanyo tse ne re dirisa ka maikutlo a ne re a dirisa mosepelo wa rona o kana kang gore re go itlhela go mosepeleng wa 2036 ya gore e be e le gore re le hatshele le humileng kana gore a gore le huma e be le seo gore a gore tlhokothutego e be e seo botlhokatsebe bo nyeletse ka nte bo gokotsegile thata e be gore a gore phatlalatso kana kabakanyo ya itsholelo e be e le tileng e nonneng e maharatlhatlha se se ra gore re ire dilo ka mokgwa e leng gore tse di bakwang ke tiro tse re di dirang di harologane le ya ka ntse re di bona
ha ile gore ntse o pitikolela mmukaga o bo bona kgetse ya dinawa di le 5 mo pitikolong ya foro ile ngwehela o tshwantse gore o ithute o hule o bapale mekgwa le sengwe le seo se tsamayana le go jwala le go roba se se tla irang gore o ntshe kgetsi di le 10 a ke menontshane a ke dipeo a ke lebaka la gore o dira yang a ke gore o kala yang a ke gore o tlhagola jang a ke gore o tsogana komang o jalana komang ko gore o ire dilo ka go harologana le ya ka ntse o dira a ra utlwana nya itita ka tlapanyana na gore wa o tsela mogote o go tsedise o nthetse ke tlo go bua lona ka ke batla le change na re tla thusa ditlou la utlwa lona le lemeng lona ha ile gore foroma ditena o ntsha ditena tsa palo le bokete le boleng bothata bo bo gaisantse no di ntsha ha ile gore ka letsatsi productivity ya gago no ntsha ditena le 100 mo nakong e ko tlase ga no e dira ntsha ditena le 150 ko rone motšhini o harologana mme ke bua ka tse di molemo ga ke raya gore ga nne le gore o bogale o kgona go betsa batho ba le 10 o ye go itaba le 20 ga ke riana o tšhentšhele ko bomolemong bo boagang bo bo tsang khumo a re mmogo a ra utlwana ke batla gore le ikane gompieno le ikane mo kgotleng ya gore le tšhentšhile ha le tswa la go ira se se maduo a hetang a leng teng ke so le bona le rona mo pusong re tšhentšhile ke tautona a tšhentšhe o bona ke la ya o tšhentšha that's why o bona mananeo ra tšhentšha yana gore a tokagale temo le tlotlo e le gore ba tlatla go le begelana a ba teng ba kwadisiana minister ba ha kae o ha kae a o mongwe hela ra o kote kwa tsamaye go bona ke batla kgotla e ba bona gore ba ha kae ano ha go te ha gate di ntsi go ba ha kae nya go bona ke ba bone le gone ba nne mo mpana ne ba bona le mo lebelle gore wa kae harira lana le shala timo le totloleng ke lana le tšhentšhileng le e le gore ha o ka le dirisa sentle maduo a lone a go heta go menagane ya ka nne o bona motho o tsamaya kgakala mo go maswe ala mona gore ha kae ala mona ema nkala ene yana ba ba kodisang botlhebe le re tsholetsa diatla ya le tshege re bone meno a ona a masweu gore ala ba bona 1 2 3 le ba rarogela ba 4 ke borregela ba sadi ba kae thoa ba siama ala kwadisa kere le tseng bombang ba lona le tlankantsa tsa masimo go a kwadisiwa ra utlwa mme lenaneo le molemo ka gore na le mmoko na le incentive le kgona gore le go thusa gore ka trekere puso e ntsha tsa mahala pa 50% madi a teng up to what 500 up to what up to 500,000 pula $1 la re ba rata ya pula me go a go tlase yana le go ntshetswa disana mo masimo go moteng lo yana o bo leboga puso ka dikgetsi a ke tsa lebelebele ka ntidinawa mabele mmidi ditloo jalo jalo ra utlwana re tšhentšhile ka gore re le tsieditse maranyane ebile ra go tswela re atolosa go itlhela a ka ntse re atolosana ka dingwaga re bona madi re tsenya maranyane a lebelo le ko godimo a tlhotlhwa e ko tlase
mo malapeng a lona nna Tautona di change ala nkutlwa high speed free internet mo Kgotleng tsotlhe ra go itlhala go tsone tsotlhe mo go tswang mo ditleliniki le dipatela tsotlhe mo dikweleng tsotlhe high speed free gore ha o bapatsa poo ya gago phoko ya gago phelehu ya gago mmidi wa gago le restaurant ya gago ya pang dijo tsa sekala ka tse di monate o topi le zengwe o bo di tsenya mo maranyaneng o di tshwantsha o bo di boka ka sekalaka le ga le o bo tshoma gore ba se itse sekalaka ba utlo gore wa reng o bo ba tlhotlo o bo anamisa le ha tselotlhe le motho o ko Japane a itse gore ha tsena mo Maitengwe wa ha kae o bo tsenya a pin location o bo bona goroga a go dumedisa ka se Japane o bo tsa maranyane o tobetsa mo go ranolang o bo bona gore ka se Japane a go dumediswa o bo tsa o ranola go sekala ke ntse o tobetsa o bo utwa gore a te dumilani rona ba re tšhentšha re irayana gore re le tsenye mo ditsamaisong le phadisanyo e maemo a go godimo ye segompieno ke eng re irayalo re iralo gore e ska ra tsamaya ka lebelo le ne re tsamaya ka lone ha re tlhabologa gore re gole gore ka gore go setse ngwaga di sekanyana hela go itla re tsale ko 2036 gore re goroge ka boheo jaanong o reditseng o amogelang go hetoga a ba go tsa ka mabogo otlhe le pelo a gagwe a ba go hitisa ko baneng ba gagwe le botlhe ba sikana le bone ke ene o tlang go tsena ko 2036 pele ga nako ya 2036 a ba heta ga go pale gore phadiseng le mahatshe a mangwe competitiveness go raya gore re ba gaise mme puso e ira mananeo le ditlamelo tse di irang gore le kgone gore le phunyeletse literacy ya rona go rutega ga rona re kgona go atolosa re itlele ka pele ka gore o kgona go tsena sekwele sa tlhaeletsanyo o le mo kgotleng o le ko tleliniking kana o le ko sepatela o le ko sekweleng kgantele mo ngwageng tse di tlang o le ko lopeng la gago a ra utlwana batsadi ke ne ke o kola di sekaenyana here re ka bua tsatsi lotlhe ne ke re ke kgaogane le lona di sekaenyana jalo ke ira yana ka gore ke le rata bobi dio tse le ha nne ke le ko ga borone kana ke le kae ke le ko mahatsheng a sele ke di akanya le matona a nkgakolang le bodiredi bo bo dirang re ba hirile ne re di ira di akanya tsa lona every one of you motswana mongwe le mongwe every day 7 days a week ke phakela ke tsoga ke le berekela ke maitlamo a me ke a go tšhaisa hela motseng le reng ke tšhaise le gale ganke ke ete molao ya ka o beele nako ga le re ke tšhaise ngwaga o tlang tšhaile ga le re ke tšhaise 2028 31st midnight March 2028 botautona bo tle bo nyerologa mo go nna ga ke tlhoke go dira sepe a ke robetse a gore bo a nyerologa hela bo tle bo palama o le motho sa tautona nako eo ke tsamaiso a rona mme ke leletsa masego le matlhogonono ke rapela modimo wa ga ngwale gore pula ene ya masubeleng e ne re nele re jwale lehatshe e ke le kokobele re itwe ke phego e tsiditshana re tshele sentle le ka Christmas le ipaballe mo tseleng le lona ba le la ratana mme le lotsa dithipa di pipine ka gore la be le ikela go ratana mo baneng ba batho le ba kgontsa ka dithipa go mo go a kgalwa ga go batlege ebile dikgato di a go tla mo go lona ba e leng gore
le kgokgontsa ba bangwe a o re a o mme gore go mo go emeng a bulae matona a gago le baemedi ba maphata ka tekodiso ka go araba dipotso yaanong se se tsenang ke gore go na le dimpho tse di tshwaretseng tautona tse le di bonang go ba gaetsho motlotegi tautona raetsho o tla amogela dimpho tseo ke a leboga latela le yone e tswa mo baneng ba kgaolo mme ke ga mme Matsile ya bohelo e tswa ko baneng ba gago motlotegi tautona ba DRS. Thank you very much. lenaneo la rona la tswelela jaanong go tsena karolo ya dipotso le dikakgelo jaanong ba gaetsho ga le dira dipotso le dikakgelo tse a le dira dipotso le dikakgelo ba gaetsho motho mongwe le mongwe a itse gore o botsa potso e le nngwe hela o letla go botsa potso e le nngwe hela ba gaetsho pele ga o bua o ipolela ka leina la gago le o le dirisa mo go mang se sengwe gape se se botlhokwa ke gore batsadi go na le dio dingwe tse e leng gore ke tsaela gore dintlha ka bontsi setse di amilwe karolo ye ga ena go tsaya lobaka ga o lemogile gore potso eno o e baakantse gore o tla e botsa e setse e boditswe a re sa bone dipotso di boelela ba gaetsho se sengwe gape a re make sure gore dipotso tse re di botsang ba gaetsho ke tse di agang ke tse di irisang go gongwe ga se dipotso tsa go gogomosa maikutlo ba gaetsho re tsela gore batswana le batho ba kagiso
jaanong a re ithulaganyeng ba gaetsho ba ba nang le dipotso le tla itshupa ka go tsholetsa matsogo jaanong mo go yone gape ntlha e ba gaetsho ba e leng go ga le boisetswana le seka la tshaba go botsa dipotso go na le mo tabong a ranola ke ene Rre Pilato Mompati Pilato o tla ba kgona gore ga o sena go botsa potso o bua ka puo ya sekalaka a ba kgona go ranolela bone ba tla be ba budiwa gore ba e tlhaloganye ka gore ga se rotlhe ba re buang ke a leboga betso ba ba botsang dipotso se kapa mantsweng se se ha moragonyana gae ke a go nna yang gore ke bone batho re tla tsaya potso ya ntlha ba gaetsho re tla tsaya potso ya ntlha Sina mbuzo babani ukutenya mpako Maitengwe. Kwakole yame kare. Wakikamba ya SSG bilingwe hailikane batho ba di bua tsabo di gompele ho kungwe ba tseritse dintsi gompele jana. Tsantse gore yo ka diwe. La bobedi nna ke kudumelane ba ka le retse nna hoba. Ake dumelane gore 2.5 million re be re tsa batho ba 20 million gore ba tsene mo motseng o hape wa Botswana bana ba dila ba tshwara le ba khomokhumo ba ntse ba ja dinama mo tshikgweng mo na ke dumelane le hone ho batho ba nne go ga ba rubone ha o ratang o ta apply ata kwane se gore ba go tsaiwa go dibatho ba tsene mo nna ke utlwane le hone batho ba ka utlwana nna ke na le ba togolo kae le kae a ke batane le dilo ke ra leboga mogolo a re retsaneng bagolo re na le babega dikgang ba ba re kapang ga re bua jaana yaanong re kopa gore yo o supiwang ga ba tsamaela ka ko maikeng o ka gore a kgone go bonwa sentle mme a ka re kopile potso e le nngwe hela le motho a le mongwe hela gore re kgone go bua re le bantsi ke a leboga gore a re o supa o ka tswelela o tsamaye o supa ditante tsotlhe o se ka supa ntlha e le one re tla tsaya potso ya bobedi ke tla tabogela mo tanteng e ka gae mme ka ko le ipolele leina mme Emma o ka dirisa sekapamantso se se gale ga se tsamaile se kae Dumelang bagolo ke dumedisa taotona wa Botswana le matona a gagwe nna taotona ke ema ke le motlotlo ke tlo emela go leboga leina la me ke bidiwa BT Gwamulumba ke tswa ko Totome ke tsa gore tebogo ya me ke tsa gore o tantumela ile a re mo nakong e hitileng ya 2022 no a re kgobokanya ko ka kwa go kgaoganang Botswana o re bolella ka ha o tlisang dikgomo tse di thabologileng mme dikgomo tseo taotona re di bone re ile ra di bona o di re supeheditse mo dibukeng ke ne ke batla go ema ha ke re ko ke tswang teng kwa kgaolo ya rona re na le mokgatlho o bidiwang Kgomo Beef Producers Association mokgatlho wa Kgomo
pele ha o tlo re tlhalosetsa ka lenaneo la thabololo letsalo la dikgomo tse dintle ha nka ba kopa ha ke ta ba kopa gore ba go neele certificate se re tswang go di hiwa ko mahelong a gago ko Ramatabama ke mongwe o itseng go bopa kgomo ke bopa ke itsenya mo ke certificate ke ne ke ta kopa gore ba go neele o bale o bone gore ne ka bereka jang gone ko ile ke le mongwe wa ba nang le karabo ya gago ya gore a dikgomo di bopiwe ga ele sengwe le briefcase mo itsamaye itshwere dipeo tsa dikgomo re jala dikgomo ka gore wena o batla go nna champion ya go tlhabolola leruo mme o tona re kopa mahelonyana a manyenyane a o ka re neelang go na le place ha nshaka shokweha ya ke tsang gore go na le 300 hectares ene a helela isa hiwa upe go tihiwa batho ba panda matenga rona re le ba kgomo khumo beef producers association re bata go dira go mo go tweng kgwediso ka diata re kupile lehelo le o ra ska ra lenelwa mme re ikuela go go wena taotona gore re batele ko re ka thabollelang leruo la Batswana go tswa totomego ya go tsena ko marobela association ya rona ye majalo ka go tule motho a bue ka bokhutshwane ka re bantsi tota dikgang tsa medine di le dintsi mme ke lebogela yone o thata ke a leboga taotona tsang le monete ke a dumedisana tona puso di taotona re tumetse mo go maswe re go bona mo Maitengwe pula taotona nna se ke se kopang hela mo gona taotona ja ga mpola ke ntsana ke bonana mme ne ke kopa gore o hukutse dingwaga tsa Tandabala o di tsaya mo go 60 ka gore lona ba banyenyane ga re na ditiro ke khoni MOKGWEETSI rona ba banyenyane ga re ga gona ditiro mo go tsa Tandabala ke heditse makole ke dumedisa taotona le lekoko la gagwe le botsadi jotlhe jo bo leng fano leina ke lediwa Aaron Malatsi nna ke na le selilo sa me ke ise ke bereka ke le modisa dikago mo Maitengwe police station ke na le dikgwedi di le 10 lesome ke sa amohele taotona ke kopa gore le nthuse bana ba lela mo lwapeng a gona se ba se jang ha ke botsa ene ra di kontraka gore ke kopa madi kgwedi hedile o ntlhare goromente ha a duele mme ke ikutlwetse tona re Eric Molale ha boa a re phoso nngwe e tswa mo go bone e seng mo ra kontraka re phoso engwe e tswa mo go bone ya none ke kopa gore a e bakangwe phoso eyo re kgone go duelwa ba disa dikago re tlhokometse dikago tsa ka goromente goneha mo Maitengwe police station ba tsana ke a leboga Senta no dulisa President MASISI neli koko gugwe ibintu Obert Chiwenga atora Chiwenga wa Zimbabwe wo wambo President MASISI ndokumbira kukuli kwaso kana kuna unotoloka imidina matata enkazi wangu kudwa kuZimbabwe akalwa kuZimbabwe una 34 years ali muhomo asina permit ngoda kalika permit dzose resident permit ndakaitama
ngoni kwa xigalekale another 10 years ave citizen ave ntswana kuti koku a Masisi kana nayo yantu wofa oya unondiwanisa ndlandu hasi no vachifa maphorisa no veya kuliti unna le mu Zimbabwe moyibona khane president ndokumbila kwazi mutitoni sebuvili ndabhuda muna heyo sebuvili president ndokumbila ndithigama mokuli imomu Maitengwe tina matata edgoga atina damo la tinonwisa ng'ombe ndoka la ndilila nalo ni mipalamento noziva ngoro damo in'we nakoka kale livurai ndokumbila kuti mani in'we apuna xamunoziva ndokumbila kuti president utilovele boholo ngene kwemafundiswa baboholo pisi isingothengwane zihowu amen. Arretse Masadi re hale tautona o supa gore o na le mosadi go tswa go Zimbabwe o ntse mo lehatsheng la Botswana for 34 years mme a tshelang le ene mme ha ba le ka go processa dipampiri tsa residential permit go dingalo go bona thuso go di ofising so re hale na kopa gore le mothuse ka mathata a go nna ya sa bobedi re hale o supile gore mo Maitengwe ha bana letamo mme ba thoka letamo mme bile gape a supa a wela ka go supa gore o bata ba gelwe sidiba gone mo Maitengwe gore bate ba kgone gore ba nose dikgomo ke a leboga ke a le dumedisa botsadi jo bo leng hano ke simologe ka go lemoga tautona wa rona e bong re Masisi le lekoko la gagwe la tsile nalo le bokgosi bothe bo molaodi botsadi ke a le dumedisa ka pula ke re botsadi gongwe ke ska hetsa nako na kgang ya mengwa hela maitshwarelo a ke a itlhalosa ke bidiwa Kutlwano Motingwa ke monana wa mo Maitengwe selo sa me se sengwa hela ke sa gore ne ke kopa ke re gongwe ba lephata la ditsha go tlile go bua ka temolototo kana kgangkgolo ke banana mme yaanong ke bona dilo tse dintsi di sekametse ko bathong ba ba retirileng banana ne ke re botsadi temolototo ga re na tshimo ga ke na tshimo mme gate ke neelwa madi ke a isa kae ke sena tshimo rang batho ba land board ba thwagale ba re neele masimo re le banana re leme tanki ke a leboga motsamaisa tiro nna yo ye mingha ke bidiwa Emily Matolela ke tswa kwa motseng wa Matobo Hatotome raetsu tautona o lemogilwe le ba o nna bo matona a gago ra leboga re ntse re go thwahaletse rra re sa go bone le matona a puso o buile jaana gore ofisi ya ga tautona tsatsi jeno e hano mi khosi ya mi re mengwe re tele go galela re ba galile re tswa kwa Matobo mme re galiliswa ke gore re na le seemo se re leng ga re utwa go twe tautona o tla ba le hano re be re nna ba italetsi gore re italetse re tae ha mong wa rona re te re itile re na le selilo kgose mengwe se se tswang kgakala re le batho ba motse wa Matobo tautona re te sa selilo kgosi ya me gore re tlhasetswe ke batho ba go gola mothaba mo nokeng ya rona noka e bidiwang Tutume tautona e tswa hela kwa tlase ga motse wa Matobo e be ralala metsi yotlhe jaana e tsenang ka Tutume ya go tswa ile ba go bothabatsatsi mme batho ba kana motho yo
o rutsegela ditraka tse di hitang bo 15 tse di gokileng matoroko o rura mothaba mo nokeng ye sa le ka Aprele re ntse ha re mo selilong sa khuranyo ya lemeno ga re itse gore motho yo go gola mothaba mo nokeng ga go rileng ga ra re siwa re le batho ba matobo mme re le batho ba matobo yone nuka e tautona ke yone nuka e botshelo jwa rona re le mo go yone ke nuka e ralalang ga gore ga gare ga motse mme ha ile ga gare ga motse jana go na le batho ba ka kwano ko north go na le ba ka ko south mme masimo a rona a ka ko south re lemela gone ko re tola gone go maphakela re ya ko masimong diruiwanyana tsa rona ka ga se re ba rothe re ka kgonang go di isa kgakala di tola mo maphakeleng di ya kwa ga rona re gapanana tse re ya ko masimong diruiwa tsone tse ke buang ka tsone re di nusa mo di dibeng tsone tse di epilweng mo nokang yone mme ga re itse gore jaaka motho yo a hilwe 12 months go epa mothaba kana go tsaya mothaba mo nokeng ye ha go tsamaya ra go tswa re le bakae a mme ra go nna bathoki a puso e ta kgona go re phakisa barote mme re le batho ba matobo re lekile ka bojote go ikuela kana ra ha re le mo tutumejana ofisi ya rona e re lebileng ke ofisi ya bolaodi mme re ikuetse teng go ithela tsatsi jeno ga gona nko e tswang le mina bone ba tswaletse ka gore ra mothaba o ruriwang bosigo le motshegare re bona ditraka di tswa ke buile jana kgose gore o ntshireletse re tile go galila ke buile gore re tile go galila re le batho ba Botswana re ta jana re ta ka selilo se se bothoko se se ntseng jana re re tautuna le matuna ga gore sekegele ntsebe le re nna mole mo kgang ye ka gore re mo bothukong mme gongwe ke buile mahoko ke sa hetsa re tshutse mokwalo ke yo ke neng ke kopa gore gongwe molaodi wa rona wa sero o ka o tsa ha ile gore go a dumelesega a ta o hitisa ke a leboga ba gaetsho re le ha re simolla ha mo mosong ra tlhalosa gore go ha re lebeletswe ke setšhaba ba gaetsho ra be ra kopa gore re tlotleng lekgotla le re mo go lone le bogogi jwa rona botsadi jo bo ha ba gaetsho a re heng ba bangwe sebaka gore ba bue sentle re lebeletswe mo maranyaneng yaanong batho ba tla ipotsa go ba leng teng gore a batho ba motse o a ke gone ka ha ba ntseng ka teng a re supentse dintle ba gaetsho ra itse gore go na le go gogomoga maikutlo mme a re itshwareng ke a itse gore ra tla re itebala re sa itebaleng thata ba gaetsho ke boela ha morago ke re ke tseela gore se ke se buileng se tsene ka ditsebe ke a leboga re tsweleleng Dumilani mbili mangenje ingwe shongo ka bata mbaduntumo ka bata gulu hakuna mpululu mu Maitengwe imi ndoti wono ndi torekela utoreke chandino leva kuti mbili mangenje vandiwe imi andina zibuso changu huku hadzisa chaveveleva ndaboka swivanana ndiwane 7 mbili veti bakadusa maphorisa ibile vanovuya va baso bezihowu zinotitshwenya imi ndilimi ehe kukaizina ndakakhathisa vaswadi ndoyitoyelani Albert kana Matima Albert ndisiyami imi ndoboka ngoti ndilimi tate vangu ndoti ndalima mbili mangenje hanzi mwaduma nezvituo zvenu zvaduma kuti zvisi ngine mundu wangu azvitusa nekutengesa muzvikwele vana vevathu vasingakone lima vakakona lumavo svitsva mundiwe ndicho chechi chemeko amtodwa kuti valisimbe ndoda kuti vesheta chinolima atendiwali ngone mindoboka ndimuhazisila mbili mangenje nditi ndavozosedza manlevanda dzibhata kana chivaka chemazhuvano kumandeni auvona phuka ilimile apaye nenthwali apaye notihila kuphuka iswi mushango ye atitochila zvivanana ngevathu auvona n'wunthwali apaye kogoswe kuti wahangana nelufugugo pana kuti utihile kunthu notihila kuphuka ngibathu beMaitengwe masoti muvaheti vasingakhoni lima ndendidwa kuti vamwe vasina mavoko anomilika kavunako ndaboka endisonjini
a re tsane motsadi mme Albert Tautona o tlhalosa gore o lebogela o utlwile o bua gore o tla tlisa mapodisi ba e leng gore ba tla go ba thusa go lwantsha tsone ditou mme ebile a tswela ka go supa gore ene ke molemi morui tota ke molemi ebile jaaka le majalo gantsi o itshetsa ka go tsa tsone tsa di jadileng ko tshimong a di rekisa mo dikolong mme ha wela ka eneo o supile gore seo se thusitse le bana ba eleng ba batsadi ba eleng gore gongwe ha ba khona go lema. Yes mme go bohelong o supile gore wa go leboga Tautona ka tsone ngo di bua. Thank you very much. Dumelang botsadi. Ke ikisa ko taisi ke bidiwa Mphomado da Maitengwe ke le monana. Potso a me engwe hela. Ke buela mo kganyeng ya molelwane wa rona o kgaganya Maitengwe le Zimbabwe. Bogologolo rona ha re gola ene gona le so se bidwa di picket tsa batho ba veterinary. Ne ba nna ba laola terata gore terata ska utsiwa diphologolo bana le go controlla diphologolo le batho ba ne ba ba re senyetsang. Mme go ka nna yang tona ha o ka busetsa kganyone ya di picket e oketsa bone ba SSG ba ba beileng ko sideng ya kaolo ya rona ka ke a leboga. His Excellency Motutegi Dr. MOKGWEETSI Eric MASISI, matona a puso, matona jalo a goromente, batsadi botlhe bagolo banana, members of the first state, ke le dumedisa yalo ka pula. Na ka leina botsadi ke bidiwa go te bond machinya go tswa gone mo Maitengwe mme tota ya me khutshwanyane hela botsadi ke tsena mo go ya banana jaaka re itse botsadi unemployment rate ya rona gampeno e tsamaya go 38.6% mo e leng gore ra itse gore mo populationeng ya rona yothe mo Botswana e dirwa ke 65% ya bana mme re itse jalo gore ditiro di dingalo gore di thamiwe ga se mo e leng gore go ka dirwa ka pono ya leitho ene ke ta go payalo mo go Tautona gore gone mme o ka se are mo ngwageng wa 2023-2024 antse directive e leng gore 60% ya ditiro tsotlhe tsa government tse di ntshiwa di segelo thoko go direlwa banana mme re le gone go gape e ntse le kakanyo motsadi section 42 le 47 ya constitution ya go letella o le Tautona gore ka thama ministry kana lephata le leng gore le lebagane le human and social development mo e leng gore ha go ka nna le bogogi mo lephateng leo le ka lebagana le go rarabolla mathata a go dira ditiro le go ntsha yalo bokete jo e leng gore goromente e setse na le jone go ka lo botsadi. Ba gaetsho ke tsala gore palo ya rona ya batho ba ba botsang dipotso ba le 10 e wetse ba gaetsho ga gona le tse dingwe tse di saletseng ko morago le tla nna ntse le di hitisa ka ditsela tse dingwe tse di harologaneng through baemedi ba rona ba maphata mo diofising ka tsela e ntseng jalo ba gaetsho go tla nna yaanong go tsena dikarabo ka Motlotlegi Tautona le matona a puso. Ra leboga beso. Thank you. Motsamaisa tiro ke tsena mo kganyeng ya gare Mbijo Bavani mongame ke dumalana le wena gore gongwe ma-SSG a ra beile mo ka ha kampeng ga ise a lekane mme jaaka nne ka tlhalosa gore hela ga matlo a ka ha hela re tla be re tsisa ma-SSG a mangwe gore ba tle go tlatsa ba ba leng ka ha
bothata bonne re na le bone ne le bone gore boroko ke bone re sena nabo mme hela ke a le solohetsa gore hela ha re neelwa matlo a ka ha jaaka ke ne ke bua gore ba lephata la dikago ba re ka bošego le motsegare gore policy e hele re tlile go tsenya team e nngwe gape ya ma-SSG kwana ke a go leboga mongame re tla dira hela yalo thank you ke a leboga batsadi raetsho kgang ya lona ra itse ya bodiredi jo bo ntseng bo sa duelwe ka ha kontrakeng ya police station ko gore jaaka nne ke bua le wena o tlalleditse rona le ra kontraka go na le dio dingwe tse re sa di dirang sentle mme ra baakanya nngwe ya tsone ke gore madi a kontraka ya ka nehilwe yana go na le madi a go teng ke a liability retention fund madi ao ga ise re mo a neele ka gore re tshwanetse ra leba dio tse di sa dirwang sentle le tse a sa di duelang gore re tseye mo teng re ye go duela ra go lo duela mo mading ao mo kgweding yone pele ga lo ya keresemoseng mme go ya pele batsadi lo ntse lo bona re tsamaya ha re saena dikontraka tsa ditsela kana tsa eng re tla mo dikgotleng ko ditiro tseo di ya go dirwang teng le jaaka mo Maitengwe ha re ira tsele yana a re a go setse re hara kontraka ra go tla mo kgotleng go tla go saenelwa kontraka ya tiro eo ho re irela jalo goreng gore one ra kontraka a ska tsa gore ene ga amane le motse wa Maitengwe a itse gore gona le mola go reng bontsi jwa batho ba ba hirwang mo kontrakeng e mo motseng o ba tshwantse go tswa mo motseng o 3 batho ga ba hirelo ko sekgweng ba hirelo mo kgotleng gore re ha gona le dikgang tse di tshwanang le tse ba eteledipele kgosi mo councilora mo parliament ba itsisiwe ka boheo re tle re thusa go tsaya kgato jaanong re ntse re bona dio tse di sa tsamaye sentle ke sone se re irang bokao jo jwa gore kontraka jang di saenelo mo dikgotleng gore bora kontraka ba itse gore re be re ba emisi ba ikane ha pele ga lona gore ba go berekisanya le lona sentle le mo kontrakeng re tsentse tsetlane e reng ba tshwanetse gore ba berekisanye le lona sentle ke sone se re tlabeng ha re ya pele re se dira ya bobedi ke ya monana yo ntseng a bua ha motlogolo e re tona le latisitswe re dumalana le ene kontraka tse re di tsamalatsing a bogolo jang tsa kago hanka ha se kae jaaka re aga matlo a le 212 ko Kasane kontraka tse di hilweng tiro tsotlhe ke tsa banana re kgaogantse matlo ao ka makgetho a le 4 mme tsotlhe dikontraka tseo ke tsa banana re dira jalo re soloela gore tla re ntse re aba ditiro tse ka gore di nna dintsi jaanong re swelelle ko bananeng mme ke a go kopa mokabileng gore le wena e ne re ha o kopana le banana ba ba hilwe tiro o ba kgothatsa gore ba ne ba tlhoagalla go dira ka gore ke sone seo se se re tshwenyang le go heta le lona batsadi re lo kopa jalo ke a leboga motsamaisa tiro di tharo ya ntlha ke ya ga mmema BT kwa Molumba ona santana a supa gore o na le stankana o tswa go rutela ke dimela gore na bua gore o tswa go rutela go godisa ka seatla mme re a leboga o se kae ke sone se re se batang re le lephata re bata ba le bantsi ba tswa mo kgaolong ye ba te go ithuta ke 500 pula hela ko Ramatlabamo ya bobedi na bua gone gore ba thoka polasi e ba ka dirang kgwediso ka seatla ko gone mme ke a land board mme hela ne ke batla gore ke go gakololle gore go na le tautona o laetse gore re dire kgwediso ka seatla ko Impala go Francistown ke dumela gore ke yone gauhi gone ya bobedi ke ga re Obed Chiwenga ya gore ga lena letamo le tlhoka sediba puso
e na le lenaneo leo la gore le ka la epela sediba la ikopanya le nna sethopa le nna clustera le be le ta go rona le ta go kopa gore re opele sediba mme yaanong ra go laela gore ba lephata la rona ba kopane le lona gompieko ba tlhaloganye gore le kae le ka ikopanya le kae gore re le epele sediba ka lenaneo la limit ya bogelo ke a monana gore temo le tlotlo e ka re ga ya lebagana tsa le banana ba gore ga bana masimo temo le tlotlo ga se ditšhono tse di leng teng mo temo le tlotlo ga se go le maela go na le ya ka Tautonana bua Great Agenda Value Chains ba ngwe o ka dira maranyane re batla motho o ka re direla maranyane a go itse gore diterekere di ha kae ga o batla terekere ka maranyane o e bona kae hela mo go tshwanang bo Uber jalo maranyane dio di dintsi re tla dira re lephata gore re dire profiling ya di-opportunities tse di leng teng mo temo le tlotlo gore re kgone gore banana ba kgone gore ditšhono di ka nna ha kae ke dumela gore ke tsone tse tsotlhe ke a leboga ya di-picketara ke re ne ra go boammaaruri gore di a thusa mme re ne ra downsize kana ra di hokotsa re dumela le rona tumelo ya rona ke gore go bereke ke gore re di oketse re ta nnela ga batshe re go bona le one budget mme kana nako ene re di hokotsa ko nteng ga budget hela ne go na le bothata tsa gore ne ba thaselwa bone bana ba rona ba re ba beileng gore ba di seterata re ne re tshwanela ke gore re ba neele re ba beye mo mahelong a rileng strategic places ra tshwana ke gore downsize mme boammaaruri ke gone gore ka seemo se ntseng ka teng ra ba thoka ra bua le tona wa me re be re ta re bona gore ka dira gore re kope puso gore a re ka thusana jang ke a leboga ke a leboga motsamaisa tiro ke a leboga batsadi ke a leboga motutegi Tautona ke a kgele mo go tse pedi ya ntlha ile ya ga mme ma kwa Mulumba wa Khomukhumo Beef Producers Association yo reng ba kopa polasi ko Nshakashokwe BLDC farm ke wa maruri go setse dikampa di le pedi about 300 hectares each tse ileng gore re di tsa gore ke mo re reng they are commercial farms di ke tsa kgwebo maikaelo le ne le gore mo ngwageng ono o tangwo re laletse go ra dikgwebo go supa kgatego mo go diriseng lehatsi leo normally commercial farms are advertised so le bone ba Khomukhumo ke tsa gore ba ka bona tšhono gone go tsenya kupo ya bone ga ile gore ke kupo e batlang go sikasikwa ka mo go hapegileng ke tsa gore ita sikasikwa nako ya teng ya bobedi o nga ke ipagolela mogodu hela e lebega ile ya maphata le mantsi ke ya go tsewa ga mothaba ko Matobo re le ba land body seabe sa rona e ne le go ntsha tita re tlhaloganye gore this is not illegal sand mining motho o tsa mothaba go o na le license e tswa go ba mines ga ba le teng le bone ba ta tlhalosa tsamaiso ya bone so ba land body permit re ntshitse surface right permit e leng gore rakgwebo o ta ba itsaya a ya go kopa mining license go ba mines sello sa gone ga ke utule dintlha di le pedi mothaba o tsewa ka bokiti jo bo rileng jo morago ipelaetsa gore o senya tikologo re le ba land body tota ga rena boitsaanapi ja go akgela mo kgangeng eo ke yone ke reng ba mines go tla re le bone gongwe ba itsibogele go na le kgang ya gore rakgwebo o beile go sena morero tsamaiso ke gore go tshwanetse go nna le community consultation motho a ba tla ka di-minutes tsa teng morero o ko land board a ta go kopa yone surface right permit eo mo di-officing tsa rona ka tsamaiso ya rona metsotso eo ya go rerisana le morago wa Matobo e teng
Rakgwebo o tshwere phuthego ya ntlha le moragi ga Shumba Lodge mo Tutong. Ya bobedi a e tshwarela ko Kgoteng ya Matoo. E ka tswa hela gongwe ba sa kgotsogale ka ga a bo isantseng le bone ka teng. Mme hela gone sesupo sa gore go nnile le morero wa go rerisa moragi gore rona re helele re moha surface right permits. Tsamaiso yo e diragetse batsadi ke a leboga re ba mines ba le teng ba ka tlhatswa kgang ya gore mothaba ka ga o tsewang ka teng go a ba kgotsofatsa kgotsa go senya tikologo. Ke a leboga. Dumelang botsadi, dumelang Tautona. Ke tswa ko Department of Mines. Ne ke re ke talletse mo go se mo nka nna na se bua tswa ko land board. Gore nya nnete e leng teng ke gore sorry. Ke video a ba rulaganye ace ko Department of Mines mo Francistown. Yaanong kgang e mo nka nna hetsa e tlhalositse gore ke motho a na le teta mo ra gore go setse morago ditseta thotse tsa go monela teta ya ka dintsi ka goreng o simolola ko mines ba bona gore a mothaba o teng nako eo mo stageng se go teng sa prospecting gore a re nako ya teng ne ra dumalana gore go na le resource go na le mothaba then go ra gore ga go na le mothaba o boela ko go ba lehatshe ka gore a kere gore o mine o tseye mothaba ke gore o bo na le lehatshe ga o ka diralang teng so a neelwa lehatshe ko land board then wa ko Department of Environmental Affairs le bone o kgotsageditse ba environmental affairs ba tsa tikologo ba dumalane gore nya o dirile tiro sente gore a re o boela ko go rona ko ba mines go neela stankana gore ke yone tsamaiso ke yone process e ntse ya then ha o boela ko go rona o ta o tshwere mo go teng environmental impact assessment study approvilwe gore a gore ga gona se re ka se dira ke gore go neele teta tatana ka te gore re dumalane gore nya sengwe se siame re be re mo neela teta re sa itseng gore ga e le gore go na le phoso gompieno ke license e le gore re inspecta kgapetsa because e na le dikgantse tse re di tshwana di ka mme Emily Matolela yaanong re ga godimo ga yone re nna mo go yone mo e le gore le director I think last month molaodi last month o na dilo ka ga borona dile ka kwano ke ne ka mo isa go yone re bone mme rona ka go tsa strategic ne re santse re kgotsalela gore nya mme o santse a le mo tseleng hale hela ka ngwana le mo lwapeng ga gongwe a heta ariana mme bontsi ya tiro o santse a le mo tsele re dumalane le mme hela o tlhoka go gakololo hela ka mongwe le mongwe a le mo business a heta gakololo yaanong bokhutshwane ya yone ke gone gore nya o na le license re ta nna ntse re mo lebile ka bolesego I think go ne ga tsaya tshwetso ko moragonyaneng kwa gore di-license tse pele ne le bo 5 years 2 years 3 years gompieno ke 1 year so mo go raya gore e hela ka February March next year then it re review gore re ka e renewa on the side gone e ka tswa gape gongwe go dirulwa ke gore gongwe ile a sena bona license a ba bona business e ntsi mme hela gone rona re santse re dumala maphata o tha government gore o santse a le mo tseleng re a leboga ke a dumedisa Tautona le khuduthamaga ga gago le phuthego e hano yotlhe ke tetse hano go araba ya garre Chiwenga ke bidiwa Vuyelwa Segokgo ke mookamedi wa lephata le le bidiwang kana le le tlwaelesegileng ka omang mme gompieno ke emetse mokwaledi wa lephata la Labor and Home Affairs ke re go gore Chiwenga le Tautona ke rurehatsa gore mme Chiwenga re mo hile residence permit ke tlhaloganya gore o batla boagedi jaanong ne ke re o ntebe thata gore ha phuthego eno e hela ke tabe ke emeha gore tle re hithelele tharabollo ya kgang eo ke dumela gore ka gore ha bordereng kgotsa go na le ba bangwe ba ba tlhokang thuso e ntseng yalo le bone ba kata ra ba thusa mathata a bone ke a leboga
ya leboga batsadi re ka kokobela re bavani re go utlwile gore wa re ga o batle baagedi a kere ke maikutlo a gago ka rialo kare ke maikutlo a gago gore go utlwile re tla bua le ba bangwe gore ba reng a ona le masika ko Zimbabwe re bavani ra a ona le masika ko Zimbabwe a ona le masika ko Zimbabwe ba bantsi a batla o takwana o tata jaaka motho a kopa bohaedi se gore ba o thutiwa a re se gore ba reng he nyangire ba o lele rra me kwa mbalomba ba go arabile me ke ne ke re tse motho Alan body ka botlalo ke tswegile thata ka gore kgaolo e ka koneng ha lena le helo la AI a kere ha lena kampe ya kgwetso ka sa teng ke tla go bua le ba gaetsho ke bua le go morago gore re bone gore e ka nna ha kae a ke go dukwi a go nshaka shoko kana kae so yone ke ngwe a tsene ke bua mo sone gore go tla re di oketse a go amogelesege ka gore ke moru ya kgomo ke a itse a go amogelesege gore ha le tswa le rwala dikgomo le bogakala ba Francis Town la go godise ka satla no a go a siama e ka nna a tsholola mo tseleng se na go godisiwa a ra utlwana so re tla ele ya tumeletsa ya gore tanda bala isimola ka 60 years no ka boikokobetso re tla le ka go hetla mebereko hela mme ga re hetle mebereko ka gore batho ba amogele ba ipitse bagolo e se bagolo nnyaa re malatsi o bona le re molale le badiredi ba gago a go tswagana le botlhe ba e leng gore kontraka ga ba duela ba o bone gone gana o na le mogolwane a go ta le mokaela gana o bua malatsi yaka wena malatsi tla kwang re malatsi wa ko police station tla kwang o ga kae bo malatsi ke ba ke malatsi dumedisana ka mabogo malatsi wa mahala pe o tla go duela ga utlwana ba nthetse yana tsamayang le go bua tsa ona o duele re o bona gore duelo yana le ba bangwe ba e le gore ba duela ba bone malatsi yo ra utlwana ba kontraka ya polisi hela re Chiwenga o bona mme Masego a ka buile le botlhe ba e leng gore ba na le mathata a tshwanela a gago re mo lebatsi assistant minister ha ra ba letamo mme buile ka ya go epa siba ka limit o bone ba temothuo ke re ba tengano ba gona ba temothuo magae ba gona ba temothuo ba gae magadina ra o tsetse bo ga ga batho wa mona re Chiwenga o ka Chiwenga ke na temothuo wa limit ona le nano le lentle a ke le ke a go le ngata ka mananeo ke mo salitse motlogolo wa mo parlament a go bolela a ke maloma mo parlament a ke maloma gwe maloma go me o tshwantse ka boitse ka mananeo ya no le nana le limit le a mangwe a ile go roka o ka khona go bona metsi ka one monana re kutlwano motingwa nya temole tlotlo ha ya belwa ba retire hela ha ya belwa ba na le masimo hela le wena o le monana o khona gore o go adima kana o hirise tshimo temole tlotlo e tla amogela gore e go thuse
o na le teseletso ya go adingwa kante go diretswa tshimo so se ya bagodi hela mme le mananeo a banana a teng ke tla bua ha ke tla go ra go irang go a pele ro keletsa banana e be re bopa le mananeo a masha a kgathang a batlang dinata le tswerere tse tswa le motingwa go di amogela ya motlhaba ya arabilwe mme ke batla go e tlaleletsa ebe ke e baakanya ke tswa ko lehelong le go na le melapo go ne go buiwa hela ka bua yana wa land body hela ka go buiwa yana wa mines melapo a rona gompieko e mekwakwa metsi a elela hela ya ga go setola go na le motlhaba ga a tshware sepe balemi barui bao mo masimo le ba ne ba nwa go ga gona metsi go ntse go lebilwa ka go buiwa yana ga ke dumalane ga o bona molemi morui e se mo tekeniki le mo tekeniki wa go lema go rua a bua gore ga ba kgone go kganya motlhaba mošawana o tshwara metsio go raya gore go senyegile so go tla re busetse director a go kwane le wena mo tekeniki le tlatla kwane le ba temothuo ga ke belaela matona a temothuo a tlatlagana le bone ba metsi because re senya naga ya rona re senya melapo a rona o tsona o tleng ga wa ko mahalatse gompieno ko mahalape ke sello se tshwarang le ese ke gore ga re o je o hate o epe motlhaba mo selekanyong yana ga o ira mo ga kgotho ga kgothatso ga kgopholo ga petelelo go sala motlhaba o ntse hela yana so I'm sorry a ke dumalane ebile ke laetse ba lephata la ga re molale gore tisa tlholego ya ka dikwari ya ka metlhaba di-pitsende di-gravele dio tse e le gore di ya go batla mo matshepetshepeng a go aga a re tankone go nna a neelo motho a le mongwe hela gore a rekisa le nosi kana khumo e ke ya setšhabae ga go a siama ra go emisa so le go moga gore a ke teseletswa lona e letlela gore motho a epe a hate molapo bosigo le motsegare ra o kae e letlela bosigo le motsegare a raba o le ko rra go a letela ka renya le go e change ba re se go epa bosigo kana ga re itse gore kgomo di tsewa ke mang gongwe ke bone le bebele dinako a ke re go a letlelwa go le bebele dinako rra a go a letlelwa le bebele dinako ra e buele ko godimo ntha o buela ko tasa ke go botse tsamaele go mela dinako a epe ka nako tse go bonalang hela la tiro e kae the fact of the matter is motlhaba is a natural resource motlhaba wa modimo a gone o tswang ko sebelong sa ga mmago a tla rwele motlhaba hela ka go sene o tlang a rwele lehatshe yaanong ga motho a hiwa a helo mo selekanyong mme mathata a ke reng re molale a tsibogele ke gore re itemogetse gore ga re a ba ditiro a go agwa police station a go agang bone ba e sengwe ke buang ka eneo wa matoko bone ba bangwe ba ba tsereng teseletso ya di-gravel le di-paropete le leng ba turisa motlhabo mo e le gore project e palelwa ke go direga ka gore go tura dio tse di mahala tsa modimo ala nkutlwa ya re changile re emisa go neela batho ga go amang ditirelo tsa puso teng re banele ga ba rekisetsa batho hela gone mme ba ba rekisetsa sentle kana go mo ke thwanthwadi motho a ba a sela hela a epa hela ba a rekisa ga gona sepe sa se irang le wena ka bontse o neetswe yaanong se e re a bone lesego a ba tla go kgokgontsha puso a ba kgokgontsha batho ka gone a re mmogo re changile le lephata le changile le botegeniki bo changile
ra re bile mothaba e dipike tse arabile mme ke tla letsa se remo le batsi a se buileng ra go tla ka lenaneo ya ka ne ke bua ko ra go buisa le puso ya Zimbabwe rona le puso ya Botswana ra go tla ka lenaneo le le maharatlhatlha le le matswekabele le nang le bana le bo mogolo a lone le bo mmabo le nkuku a bone le kgobokanyana le tla sireletsa molwane wa lona go sireletswa trata go sireletswa mo ditlou go sireletswa mo magodung ha ke ana dipikete he ha ke ana MASISI he go na le dikoloi le tsamaiso e leng gore e tla le baballa le kgone go tshela re tla le re bolla re le bolelela ala utlwa mpubulu ya Ronald Mochina musona le tlhakae unemployment ya banana unemployment ya batho le hatse lotlhe ke mathata le la rona le moteng mme ha re tsamaisa budget madi a ona a puso ha re ra mananeo ha re neela batho ditliseletso ya be ile gone a ka re bopa mebereko ha e botswe ka gore babereki ba puso ba tla okediwa kana go tsentse go ne le madi a ba duelang a tswa kae ha re tsaya madi teman re ba duela one otlhe la ga le ditsela ka eng ba ba sa berekeng ba bona VDC e bona so botoka ke gore re le he tshono le sebaka re le helele re le baakanyetse re le tsamaisetse puso ka mokgwa le gore le ka phuthuloga gore le re sekakanyo a lona gore le ka dira tiro tse dintsenyang gore le ire mebereko e be re la adima madi kante re le ha madi gore le ire mebereko lenaneo la temo le tlotlo ke ya ka re hetla bontha bongwe ba mebereko go ha molemi morui po ke ya ka re hetla mebereko go riana wa go ira modiso wa po wa tlhotlhwa ka pao ya teng ntle e tlhoka motho o boitsanape mebereko ha go aga police station ha go agwa ditsela ha go agwa dikwele ha go etwa didiba ha go tsengwa kampa ya AI ha go tsengwa dikwele ha go tsengwa maranyane a smart bot gwa be le gone ya ka go hetlwa mebereko wena Motswana tšhentšha itite ka thupana ala nkutlwa la ntlhaloganya le go ira se se harologanang a letswagana ka gore ha go motho gore le bone tshono e re e boneng gompieno so mebereko re tla e oketsa wena no re ke lao le gore 60% ya tiro tse di tla nna mo pusong e nne tsa banana mme tiro tsa puso a ile go di batla batho ba boitsanape a monana o re mmatlang a ona le boitsanape bo batlegang ha ana le bone mo teng o tla e bona tiro mme rona nna ke tsere tshwetso ya gore ra go oketsa go heta ha go leng teng gompieko emanyalo mo parlamente a tle go leboga ebe ke tla go lebolela gore ke a go irang a pula ene
Ke a leboga motsamaisa tiro. Ke simolle ka go lemoga His Excellency the President, Dr. MASISI, the Honorable Ministers here present, Kgotla Maitengwe, le Kgotseding Linghano, le Matuna Puso, le setšhaba se se hano sa Maitengwe le Batswana ka kakaretso ke le dumedisa ke re pula. Gate ke hema lebu ebile ke a dire ka speed. Ke itumella gore yano lenaneo le change-ile re bua pele ha tautona gore te re ne le tšhono ya go lathela tse pedi tse tharo a ba tswala. Ke simollegela ka tse dinte tse re di buileng gone ha Mr. Dlaba ke a go lebogisa raetsho le ha ke setse ke la ka heta ka kgang ya teng gore bo hile po o idise le rona re tera re tse sengwe mo go yona. Ke lebogela gape ba Matobo mema Matolela gore le be le kgonne go ta ka lekwalo lonele la letisa ko go tautona ka kgang ya mothaba ya tshwenya batsadi go na le dingongorego hela tse di thwagetseng batho ba mine le ba land board. Ke tsa gore mo go yeo ke dumalang le tautona gore le nna ne ke belaela gore sengwenyana a tšhiswenda sebanana. Batho ba Matobo ne ba complaina gore nya consultation yone go teng ke a kgotla ga ba itse ke ona go na le mathata gone ha le land board. So ke tsa gore go ta lebellwa ka leina ka leitho le lentšhotšho gore te re ne le tharabollo. Le lona batsadi ke a le leboga gore le be le tsile go ta go ipola mo go tautona. Ne ke tsa gore ta ngongora ga thata mme ne ke bona ka re le leboga thata le gale malatsi ga te ka go tshwana. Nya kana tautona o tagangwe hela kere yaanong dio tse dingwe tshwanetse le re thuse go di pusha. Ke sone se ke reng ne ke expectile gore ka nna le tikile matapanyana 2 minutes. Ke lebogele kgang ya Tanka Remolale ya tsela ya Maitengwe gore ta simolola ta be tsenya tsela ya Dagwe le ya Changate. Ke dikgang tse e leng gore batsadi ke kopa mogolo kwane mo go tsone. Yaanong raetsho tautona kgang ya sepatela ga e wele sentle. Sepatela sa Tutume se se leng teng gompieno se utlwisa botlhoko hela thata. It's not of the standard sa malatsing a. Yaanong ne re expectile gore sone se se nnang se tsena se tswa se ta tsenela ruri ra se bona. Me every time go a bua gore nya re mo stageng se nya re boetse ko morago ene this very same minister le latisitswe honorable le latisitswe o na le gone ka 2021 a re utisa sepatela. Gompieno is 2 years down the line ha re se re bone sepatela ka moso simo final stage ka moso seha re kopa gore kganye re tswale mo the president e tswalwe e hele re bone sepatela se agiwa go simolola ngwaga o neo. Ha re ka re rana ile rona ba re amogelang di excuse all the time. Sine se le mo lenaneong le sepatela sa moshupa e le o tsena gore se dirwe re kopa gore le sone se o se phushe tautona se nne teng. Kgang e nngwe ke ya metsi a Ntimbala. Dikgang tsa puso di a harologana. Tautona a re Ntimbale e nosa 12 villages. 52 villages. Me water utilities e tlhalosa gore metsi a eme ha senete ha goroga kwana go na le 4 villages tse di seng mo teng Nkange, Changate, Dagwe le Maitengwe.
re kopa gore kgang e e tswale mme ke utlwela o e tswala o re le tatisa tanka e tlhatswang metsi one ya gore a tsene mo standarding se se siame ngwaga one o tang wa madi re e tswala yalo Mr. President ka ga o e buileng ka teng re expectile this water treatment plant ka ngwaga o tang go re simololle kgang e nngwe ke ya ditou human and wildlife conflict mo sona o thalositse gore re ta donata ditou di le 8,000 ko Angola re kopa gore ditou tseo tse dingwe di tswe gone mo nkange gone ha tsote di tsamaye ga re di bate kgae ya ditou tautona a e tswalwe le yone ka gore ta re promiswa terata ya motakase ya tsena le yone nya hata ha le ta apply ha re ka ikgobokanya ba gaetso tautona re kopa terata ya motakase e tsene e kgaoganye le mafudiso a ditou re tswale dikgantse di tswalege tautona re kgone go lema re kgone go bona gore re na le boeteledipele bo bo kgona go tsaya ditshwetso tse di lebaneng gore dikgang mathata a hele re kopa yone Mr. President re ntse mo go one ya wildlife maloba yana re nele le kgang ya buffaloes dinare tsene di tsamaya mo di tswa ko Zimbabwe gora re go tile banna basadi border jumpers gata ditou gata di buffaloes gompieno a re no gote bano ba tole le bone ka oma yano a re itse gore tsetsa di buffalo ne di tola ka oma le tsone re kopa gore kganye o ithalose kana ne na le kganya gore kana di buffaloes di na le threat ya foot and mouth gore gormente o kae o hakae ka assessment yone ya dinare tsonetse gore di dirile damage go le kae a di ntshitswe tsotlhe di tsamaile a le di testile ga dina mogare ga le gore di testile ga dina mogare implication ke eng mo dikgomong tsa rona kana dikgomo tse di hatse re tshela ka tsone ka tsone rights re kopa gore le yone kganye o e tswale re boele go kganye gape ya temothuo especially dikgomo ga re na market re bona gore o mathagathага o batla gore batswana ba rue dikgomo ba nne le poelo e rileng ba rue dikgomo tsa boleng jo bo rileng mme ga re na market raetso ga re na ko re rekisang dikgomo tsonetse mo area reng yone BMC ya Francistown e tswetswe re isa ko Lobatse go kgakala re isa ko Maung go kgakala go di cost tse dintsi so re kopa gore direle tharabollo ya market gore ha re ntse re go sala morago yana re dira gore re atege mo leruong re hetse mo di concerning tsa bohelo ke Maitengwe police station le yone re kopa re tswale raetso 6 years 6 years is a long time ke ministera wa bo 3 ata hone ha ka khanyone ho tsile Dr. Matsika gata molale then bo gota musi le hana title ka tse dingwe na ta ho kumela ha le ramon tsa tseno o motho wa bo 4 from tsa gore you are the last top decision making mo governmente ha re ka rana le project ena ho tinya re ta rarabolla re ta bakanya re kopa gore ngwaga o ha wa go wela be re na le tharabollo ya police station yone so tota a me ha mantsi ke go leboge tautona gore bo tsile ha wa ta le kula batho ba Maitengwe o tswelele o re direla ka botswa pelo sepatela metsi wildlife le police station ha o ka di dira mo ngwageng oneo gongwe o ta bona le sedinyana ke a leboga motsamaisa tiro No, not David. Not David. Hey.
batsadi ke boletse gore tla re ga go sena go lebogwa ka speedi e be ke boela gano ke tla go bolela tse di latelang mme ke leboga mopalamente ka gore o lebogile ka speed le ga na tletse dinyago a le tshegisa ka gore bontsi ba tse nna di bua di builwe ke tla le gakolla ka gore go raya gore gongwe bangwe ba a utlwa na ba boletsa kgang ya polisi ya wela ngwago wa madi o helago ya wela kana mathata bone bo le teng ke ya kane re molala tlhalosa ke bothata ba gaene ra kontraka kana wa kontraka le bothata bo e leng gore ne bo ira mo tsamaisonyane kontraka eo mo gona ga hela e le gore bangwe ga ba duelwe e be puso e tsaya tshwetso ya go buisa ene re kontraka gore re tla simolola go duela bao ba hirileng yaanong directly gore tiro e tswelele mme ga tswela go ntse go na bothata go ipona tsa gompieno ana ya ka ne re supa gano ga re malatsi le ene a itshupa go sena go begwa ka ene re itse ka ene gore ke mongwe a ba sa dueleng ka gore ne e se kontraka ne le motho a hirilwe le ene o tla tsewa yaka ba re dikontraka ba ne ba duelwa puso e tla mo duela directly le madi a kolotwang otlhe le ba e leng gore ba kolotwa gore tiro e wele yaanong ka go duela dikontraka tseo ebile le materiale go duelwa puso ko materiale kwa teng go a go he go swa go hediwa go setse go le go nyenyane re mmuso ga bole go dira mapodisi ba tshwanetse go tsena matlong ale so e tla re ngwago wa madi o hela e be mapodisi a wa tse leng matlong ao polisi e be e bulwa morago ga moo so ke bothata bo e le gore ke ne ka bua le nna gore mokgwa wa go hira o ne o ntse o dirisiwa re changile ga re o dirise o ne o na ba ka mathata ana a ke dinela utlwa ke rialo yaanong re tsene mo development manager model mo e leng gore o hirwang ke ena a hira mo re dikontraka mathata e be nna a gagwe a beetswe nako a ba a tlholwa ga e le gore ga a dire ka nako e rileng yaanong mo go nna o ntse o tlankisa mona o tlakisa gore ngwana wa rona hewe ke gone mo go bakileng 7 years gore go diege yana sa bobedi se ne sa buiwa ke se buile sone ke sa human animal conflict ditlou di mo teng dinare ke ne ke boletse mo palamente gore ke tle go le tlhalosa ka dinare gone gana 200 ya dinare di ne di atla di a tsena di a bonwa ke puso ya botswana e le gore e tumile lehatshe lotlhe go baballa matlhoko a leruo. There's no way this government e ka nna hela ha nne gona le bolwetsi e ke le se go le go utlwa dinare tse di tlhatlhobile tse not one e ne a itlhelwa ena le bolwetsi ba tlhako le molomo e ke be go se bolo go tswalwa go tsamaisa ga dikgomo kwang e ke le se bolo go bolelelwa e ke be se go bolelelwa o ai ba malwetsi a dikgomo tsamaiso ena ya itsege ke rona ba busi le ba etelipele botlhe dinare tsele ne di bopame di tshwere ke lenyora tse ne di lwa di bome thata ha di gatelwa di palo go tsama ne di bolawa di ntshitswe mo ga lona so nanga go itse gore there was no threat e bonwe ya tlhako le molomo right engwe ya metsi ka e gatella gape ka gore e builwe ke ba metsi le nna ka e bua plante 1st April 2024 madi a tswa e designwe e tla be ya agiwa ka madi ao e tlhatswa metsi ka mokgwa o go teng reverse osmosis 1 ke tsa gore re parliament ha re tswa ho ne ra bua gore tsa moantimbale eno sa mahelo a le 52 ke mahelo a le manehela Maitengwe a le moteng a sa bone metsi ka tlhamolo go tswa go ntimbale
ke so metsi a lona a sentse le eno a botlhoko mme tharabolo a senel ruri ke plante e tangwa go tang ya bogompieko go batla gore go tswakangwe metsi a ntimba le one a didiba o na le hana water utilities a ba bua gore go ira yalo ko mahatsheng a sele le ga borona le moteng le go lo ba tseba le moteng le bo kanye ba le moteng le bo le bolle ba le moteng go tlhakangwa metsi you utlwetsa kere so metsi a tle go tlhatswiwa madi a go tswa 1st April e be go agiwa a ntshiwa ke rona ka go itse gore akae mme metsi a tswa mo kgaolong eno ka bophara mamehelong a le mantsi a hitile a tlhokwana ke a sekanyana hela le go sentse go tlhaela mme ke ditlhabolo tse e leng gore tla re di gatisa yana ga o tshwantsha yang gompieko le 2018 mo kgaolong ka bophara go harologana thata yaanong mo ga go ipeletsa go lesedi le kae mo ke go ipeletsa hela ka gore nna re itse ko masedi a tswang teng a tswa ko metsing a tla bonala kgang ya motlhaba ke e buile ya go nna hela yalo ke e buile go na tse dintse ke sa di buang mme matona ona tla na le etela mo a le bolelela gore go a tweng mme nna ke tsena mo go tse e leng gore ke tse le tla di soloelang ke le di bolelela go tswa gompieko go itlhelela ra go kgaogana ra ditlhophong e be la go ira sentle la ga puso e se ga mantlwane go tlwaetswe ra go atolosa kanamiso ya maranyane ya maharatlhatlha ka digitalization ya atologa go tswa mo kgotleng e tsena mo metseng e leng gore ga e yo teng mo kgotleng tse di seong mo dikoleng tse di seong mo dipatelo tse di seong e be ya go tsena le ko malapeng a lona ga ke bue ka Maitengwe hela ke bua ka Botswana ka kakaretso gona go ipaakantsweng kore ke bua gore re tsamaela kae sa bobedi ra go oketsa madi a re abelang mananeo a banana ke gakgametse ka gore mo maelong a mangwe ke ntse ke tsamaya teng batho ntse ba ngorega ba re mananeo ke a banana hela lona re batla a rona bagolo ao a batho ba itse mananeo kana mananeo a mantsi a tlhoka gore la tlhaloganye la itse e be la tle la bone tiro a bodiredi bo ko dikgaolong ga o bone re kgaogantse dikgaolwane re ile gore di la tumele tlamelo di la tumele re tsenye maranyane yana ra gore le itse mananeo la ipatlele la batle la bone tiro go simola ka mo VDC mo councilor kgosi maboipelego ra lephalo molemisi batho botlhe ba vete ba deke mo parlamente ministera motsa tautona ke go le neela mananeo ba la tlhalosetsa a o moganetsi ha puso e se aga go ira mananeo wa bapatsa mananeo ana ke a lona ha tlhaole gore a o monna a o mosadi a o mogolo a o ngwana a o tjanja le a o le mo Zimbabwe o neetse boagedi ba Botswana mananeo ke a go nna Motswana yaanong okay salam mananeo ana ke a batho ha ona le o mang mananeo ke a gago so ke a le kopa ipoletse mananeo ha le pallo ke gore lebitse phuthego ya kgotla ra kgosi a lebitse phuthego ya kgotla ra mo parlament a lebitse phuthego ya kgotla ra ministera a le tlele mo kgotleng a tle gore tlhalosetsa mananeo le nna e le gore ba le bolelle le mpolelle ke tla ba laela gore ba tle kwana la tseye mananeo ha re ntsha madi ra mananeo ha re batle madi a boa la a diriseng go na le lenaneo gompie kwana la temo ka nosetso horticulture la IAS madi a teng ha ise a hele
halatse mme madi a teng ke a motlho a monate o ntsha bontlha bongwe half o bo hwa bontsha bongwe tsa tanki ke a go sala morago kgang re thehatsa bogolo a lona ba le mo mahelong a go nang le diphologolo tse di senyang ya terata motlakase ka gore le teng ko go ba lebeletseng diphologolo ba le kopanetse le ba temothuo le teng gore le ka terata ya motlakase e ka irwa mo mahelong a tlhakanetsweng le teng gore o ka ira mo tshimong ya gago lenaneo le batla gore le tlhaloganye lona ba Maitengwe ba le tshwengwang ke ditou a ke ra ditou le lona ela ditou tou ke eng ka sekalaka ma zou Z-O-U zou lona ba le tshwengwang ke zou e tle le ipelege ke lenaneo le re le bopileng rona re le ntsheditse madi gore a thuse lona a lankutlwa le ka tratella ka trata motlakase a marang a letsatsi solar electrified fence go tratella masimo le ikopantse kante le ka tratella masimo a lona ka bongwe madi a teng a tlhoka wena le omang wa gago le bontlha bongwe ba gago a lankutlwa le sale morago ba lemisi ba lona le sale morago ba lephata la diphologolo a ke re o kae wa temothuo le wena araba ke ba ra ke re ba arabe yana ka gore re utlwa gotwe ba ga ba nna yalo ke a ba itseba re utlwa gotwe mo maelong a mangwe ga re sa go bua le mo dikgotleng yana re ba etele pele ga le tsene ko ofising le kopa thuso ba re nya o ne le maoko a kgotla ga gona sepe sa go nna yalo o bua nyalo o tseye leina la gagwe ga mma gona ge ke tla mo koba le penne letsatsi ha ile gore wa go nna yalo ga gona tharabololo ya madi kante ena sa tlhaloganye kante sengwe se le teng ga go mo go ene gore a renne go buiwa ditsiaba di mo ko kgotleng wa ba ronkga wa ba ira molato wa ba ipatlela go kotswa wa ba ikoba se se leng teng ke gore a re ke tla go botsa ga ke sa itse lenaneo le teng ke nna ke le bolelang gompieno le madi a teng e se ka ba le dia le lona e le gore bo monna a lona kana ba peko di-officing ga ba itse ba tlhaloganya lenaneo tlhomamisang ke tiro ya lona gore le itse gore batho ba ba tlhaloganya diotse ba thuse batswana ba gaetso a ke atla go jisiwa ka a ke batle batho ba latola dio tse e leng gore nna ke a di tlhomamisa di teng gape tiro ya bone ke gore ba le thuse ka speed ba le thuse ka maitseo ba nywenya ba tshegatshega ba le rapedisa ba le takisa ba le nnisitse hatshe le le mo moriting ke tiro ya boeteledipele ba ba dira puso e ke e eteletseng pele ke tsere tshwetso gore na puso e ke eteletseng pele ya go nna puso e thusang e maitseo e rata motho e rata motswana pele ga motho mongwe le mongwe gape e mmerekela ke puso ya yana o e senyang ke tla senya ene a ra utlwana ra go okeletsa madi dikamo innovation research and development dipatlisiso ka gore a re batla go nna knowledge based economy go batla gore tshele madi mo thutong go tswala ko tlase e be re tlhabolle boleng ba thuto bana ba lese go feila ka ba feila ya re tsene le lona le botse gore tota bana ba feidiswa keng ka bana ile ha ba le bo 40 mo classing ba le bo 50 mo classing ne ba pasa gompie kwa ba le 30 ba le 20 ke eng bana ba feila ke eng bana ba feila le gore go tshelwa madi
ka bokete bo madi a isekeng a tshelwe mo thutong mme bana ba fele ke eng bana ba jisiwa ke eng re batla go itse dilo tsena a re changeng go raya gore o ntse a fedisa bana kana bana ba fediswa ke se ba di fedisa a re changeng re ira gore bana ba pass e se ka go ba kopisa e le gore bana ba tlhaloganya dilo ba phadiseng le ba bangwe e tle ba kgone go tlhama dilo e tle ba kgone go kanoka dilo kana go tlhotlhomisa dilo e ba ira di-products ba develop knowledge based economy it's a whole ke boletse gore a go tshela madi be re buisana le baagisane ba rona gore re tswe ka comprehensive strategy sa security se se tsentseng sengwe le sengwe le maphata ka go harogana e seng diphike tse hela technology human resource le madi gore ba balle tse e le gore di a re kgoreletsa a ke mo gae ka nte ko masimo le meraka le mo merelwaneng le go arabela kganya go kgerisiwa ke ditlou le dinare le phologolo tse dingwe ra go okeletsa madi dikgwebo tse dipotlana le gwebe le rutiwa go gweba le rutiwa go nyorelwa go tshwarelwa ke tlala go batla botshelo le phephetisiwa dipelo le ntšhwa pelo e be le rutwa e be le newa e be le dira e be le ja ji le kgorakgori e be botswana ba pele ke a go oketsa madi a diotse ke batla wena le ngwana a gago mosadi wa gago monna a gago mmangwana a go nkuku a go ntsala lotlhe re le change mme le tsenye marapo dinameng o solwalang gore o tla jisiwa a ntse hela a sa ire sepe a itse gore wa go bopama le a ebile ka ngorega yana mme go a pele ga re sena go tshela ka motshela kgabo wa october ngwaga o tang re tle re tla ka mantshentshe mamphemphe a mananeo re tle re le ngata ka one potoko gongwe le gongwe po la go nna batho mo borwa ba Afrika e se mo Afrika ba le ngatwang ke mananeo le o tswa ke dithogo la mananeo go gaisa mang le mang tse dingwe ke ditlogela lona go mo go lona yanong gore a le batla go phutwa ka tse di monate kante le batla matlhotlha pelo pula ke e re tsamaela ko motsuong wa tiro ya rona ba gaetsho ba ba neng ba reeditse ke tseela gore bontsi lo tse re ka tsebe go ya pele lo tla itse re tshwanetse lo direng jaanong pele ga ke ka tsenya thapelo ka moruti molaodi wa kgaolo ya Serowe mme Angelina Leano o na le kitsiso ya tshwanetseng gore a e dire ke a leboga ke se ke le ba le mekitisi wa modulasetulo wa VDC gore ba tle ba hape go gone ha ka di 29 mme ne ke re ke supe gore ba na le bothata jo go tshwana le jaga re malatsi ba ba sa duelwang ke kontraka ba ba santseng ba bereka le ba ba itlhobogileng ba leng ko lapeng le kopia gore ka di 4 di 5 di 6 le be le tsile gone ha kgosi o rile kgotla ya gagwe gore re malatsi o ka kwano e seng o ka kwa le bana ba gagwe ba tle ba kopane le lona ba kgone gore le kgone go thusiwa kgang ya lona e rarabologe di 4 di 5 di 6 December di 4 di 5 di 6 December ya boraro re na le di market stall ka hale
batsadi tla kopa gore ga le tswa le go bona le rotloetse banka rona ba ba dirang ba ba itshetsang ka diatla mme gape ya ka gonne go boletswe kgantele balemisi ba ka kwa balemi re kopa re ikopanye le bone ka kwa gore le tswelele le ikwadisetse temo mme ko bohelong motsamaisa tiro ga re tswa ga bagolo mo tafoleng e ka kwano tla bo re tsamaela ga bordereng ha so go ne ko taba ra dite bagolo ya ka ke buile mo tafoleng e tona bo PS botlhe dikgosi tsa rona tsotlhe modulasetilo wa councilor le makhanselara a gagwe badulasetilo ba leng body botlhe ka bobedi mme a re tsana gone kwa mahelo a mabedi go na le mo ntlong e manno a manyenyane gone ko ntlong ko re tabo re laleditse matona otlhe mo palamente modulasetilo wa councile kgosi serogola le kgosi mengwe le mmakgosi le wa BRS ka re tabo re lekolehilwe la bone le modulasetilo wa le Kgotla la ka boditshalangato so baeng botlhe ba ba tswang ga borone serowe le Francis Town ke bone ba teng ba laleditswe ka kwa le bone bagolo ba nne ke ba bala yaka ke tle ke beng ga e re tabo re boela ko lapeng ke a leboga re le kopile ka dikitsiso tseo thulaganyo ya rona e tla ya motsibong jaanong ka thapelo ka moruti Malane Morapedi tla re tswalele tiro ya rona ra lo leboga betsho boleng teng ba lona le go tlhola hano ka bopelotelele ka maitshwaro ao ka sengwe le sengwe ba gaetsho. Thank you very much. ba re motakase ba ta o bona ko diofising tsa khosing ba gaetsho a re tšhentšheng pina e ne e re o neelang o sena tiro motshegare mogolo jaanong a re rapeleng mo ineng la gago ntate la morwalela moa boitshepo Kristi yo galalelang phutego ya gago modimo wa me ke bao ba thotse letsatsing wena yo o itseng e bone le dikhweto tsotlhe tse di hareng ga bone modimo ke santse ke go laletsa ka tumelo le ka kitso ye itetseng modimo gore ke wena yo o tatswang le bone go gonegang modimo wa me o ba etelele pele ditsela tsotlhe lentswe la gago maphakela a tsatsi leno modimo le ne la bolela gore e rile ba tsena mo motseng wa Maitengwe ba kopa kgakolodi ba re ya o buisane le modimo o botse gore a na tsela e re tsamayang mo go yone ye e tana le thogonolo karabo ya re e tsamaya hela tiro ya gago e gapile ga modimo raetsho yo kwa le godimong leina la gago a le itshepisiwe bohosi ja gago a bote go rata ga gago a go diragale mo difatsheng jaaka kwa le godimong o re neele gompieno sejo sa rona sa letsatsi mme o re itshwarele melato ya rona jaaka re ba itshwarela ba ba melato go rona o se ka wa re gogela mo thaelong mme o re gololwe mo go yo bosula gonne puso ke ya gago le thata le khalalelo ka bosena bokhutlo amen.
phethego ya ga tautona Dr. MOKGWEETSI MASISI e ta bokhutho mo tsatsi la gompieko mo motseng wa Maitengwe ke go tlhalosetse jalo gore re simolotse jalo mo mosong wa tsatsi la gompieko na tsile ha go ta go thola banni ba motse yone wa Maitengwe mme se motho ka se tlhalosa mo tsatsi la gompieko ke gore ke phethego ile gore e ne e tisa tsholofelo mo banni ba motseo ba ntse ba na le dikgwetho di le mmalwa hela thata mme gare ga tsone tse ile gore tsa tsa mare di lebella ka bonya kgotsa ka bongwe ke gone hela gore tautona go ba tshepise jalo gore dikgang tse di amanang jalo motho ka re the cross border crime kgotsa bogodu jo bo diragalang gareng ga lehatshe la Botswana le la Zimbabwe ka o itse gore motse wa Maitengwe o ko tlase ga border ya lehatshe la Botswana le Zimbabwe o ya go dira thulaganyo e maleba kgotsa thulaganyo e mo go yone dikgang tse le gore di amana jalo le bogodu jwa leruo le tse dingwe gape tse le gore di amana le bogodu jalo mo kgaolo yone e ka kwano ba tla ba dira yalo mo go teng by National Commission ke kgang ile gore o tla itsela go godimo a go buisana jana le tautona wa lehatshe la Zimbabwe re ne Emerson Mnangagwa a tlhalosa gore phethego kgolo yone ya the by National Commission e tla tshwarela jalo ka go maung sengwe gape se ke dumelang gore banni ba motseo ba tla se itumela thata ke gone ba tla tisetswa tharabololo e le yone ya motho ka re kgotlang e le teng fa gare ga batho le diphologolo segolo jang diphologolo tse motho ka re the problem animals ke ditlou se ba tlhalotseng gore sengwe se ba tla se dirang e dipuso ke go ka erecta jalo the fence e le gore se tsuile yone ya the veterinary cordon fence e le gore e mo mololwane wa lehatshe la Botswana le Zimbabwe e le ke go ka okediwa yalo tse dingwe gape ba gona le thulaganyo tsa gore go tsengwe motakase ke dumela gore ga o ka ira thoko mo kgaolo yone ya Maitengwe jalo go tsa ke re kgaolo yone ya Nkange constituency ka kakaretso ya yone a bantse ba na le dipalo tse di go godimo tsa batho ba le gore ba senyetswa ke diphologolo jalo mo case just to take ngwaga o hitileng wa 2022 ba nnile le di case tse di registered di 1058 tse le gore puso o diritse mala a kana ka 2.1 million pula to compensate ba le gore ba senyetswe ke diphologolo jalo ngwe ya dikgang tse ke di belang gore e ntse e le tshwenyo le legolo tota mo karo e ka kwano ke yone ya go sa hetswa ga the police station ya Masunga tota police station ya motse yona Maitengwe e sa bile go jalo ka ngwaga wa 2017 e le tshwanetse go ka hela le ka ngwaga wa 2019 mme a go a diragala puso e diritse madi a kana ka 75 million pula ga the police station ka tsholohelo ya gore e tata addressa mathata a leng teng e le mathata a bogodu jo ile gore bo teng mo kgaolong ya ka kwano mme ke ngwa dikgang tse ile gore puso e itsetse ka godimo thata tona molale o ile gore itebagantsa jalo le ditiro tsa setšhaba jalo o tlhalose jalo gore ke kgang ile gore mona kwa gompieko ba setse ba tsene mo thulaganyo ye nngwe ya gore ano ba kgaogane le ra kontraka yo ntse a hile tiro yoneo mme ba leke jalo go bata bangwe ba ile gore ba ka heletsa yone tiro yone re bona jalo gore phatlalatso ya metsi le yone setse e gorogile ka lenaneo le yone la the North East and the Totome District Council e ne ntse e dira jalo ke bone ba water utilities the project was completed last year mme hela mona ka gompieko metsi e tshwana ya Changeta Dagwi bo senete ga mogele Maitengwe ga di se di amogele metsi a tswa ka go ntimbalo jalo mme tautona Masisi o ba tshepise di jalo gore mo ngwageng o tlang tse tsotlhe di a go dira go thomamisa gore phatlalatso ya metsi e nna yone mo motseng o mona ka gopeko tautona se tsaile jalo ka go di stolong ka kwa di stolo tse ke di boneng thata tse le di teng tsa le tsone tsa lephata la temothuo jalo o ka itse gore puso e setse semolotse thulaganyo yone ya go ka semolisa a lenaneo le lesha la temo le le bidiwang jalo yo temo le tlotlo ke tse mo le gore mona ka gompieko tautona o na le banni ba motse ka kwa o e tsamaetse gone ka go go bona gore thulaganyo ya go ikwadisa e le gore balemi ba go e dira mo ngwaga wa gompieko ba go e dira ka tsela ntseng mme mona ka gompieko ntse ke tse sebaka se ke le leboge
mothe le kokole ke ne ke na le lona ka kwano tsa pologo mantšhe a etseletse jalo di-directing jalo ke na le bonolo lekula a tshwere camera jalo ke dumela gore bothe a re dirile ka botswapele go tsisa thulaganyo e hapegileng e le yone phutego ya kgolo ya ga Tautona mo motseng wa Maitengwe ke video jalo go te Bethany Manto. metsotso le lesome le bone wa tsogotso kana khonya a bongwe ka gore ya lore tsana ka tlhamallo mo dikganyeng tsa Botswana television tse di tlang ka tlhamallo go ena go tswa toropo kgolo ga borone a re di simolla pele ka ditlhogo. Puso e tlama go tswelela go tsibogela kgotlhang gareng ga batho le diphologolo. Balemi bangwe ba botlana ba Kavango ba simolla go bona dipoelo tse di nametsang. Fa kompani ya BPC le ya Sakamane di saena tumelano ya go fetla motlakase wa magala kwa Mashoro. Motagaiso dumela nka mogela gape le tshepiso sekolo ena o tla ba go ramela dikgantse ka puo ya diatla. Me ha re di simolla puso ya lefatshe leno e kaile fa e tsweletse ka go ipapele maiteko a go itebaganya le dikgang tsa kgotlhang ga gare ga batho le diphologolo tsa naga se e le go babalela matshelo a batho le ditsa bone ga mmogo le go somarela diphologolo tse di nang le seabe se segolo mo ditlhabololong. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a bua kwa phuthegong ya kgotla e e sa tswang go wela kwa Maitengwe. Diphologolo tse tsa rona tsa naga re tshwanetse gore di thibele ko re di beetseng naga teng re di segetseng ka land board e tona le hatse gore ga tsone ke ko di-parking le ko di-game reserving e seng mo masimo e seng mo magaeng e seng mo merakeng e seng mo gaope ga re ka se ke ra ira yalo batho ba itlhoboga ba tlogela masimo batho ba itlhoboga ba tlogela meraka bana hanke ba ithute go iphatapatela ba senka matshelo ha re ka se ra khalemela phologolo tsena re tla hella re siwa mo go godileng ke mahatsha a mangwe a re phadisanya le ona close to 40% e le hatse la rona le betswe go baballa dizatlholego tsa naga le diphologolo go mo ke go mo go tona maikelo a rona ke gore re go gagamatsa taolo ya diphologolo tsena le go di boisetsa ko morago gore di tswe mo masimong a lona re tla nonotsha lephata le la diphologolo le ba thusiwa ke ba sesole gore re di kadise ka morago mme re tla di laola. Tona lephata la banana bonga metshameko le ngwao re tumiso ra kgare a re lefatshe leno le lemoga botlhokwa jwa dikitso le maranyane mme o ile se kwa phuthegong ya ba Huawei Global CRS Flagship Program mono ga borone go rata maranyane ka dintlha. Khamphane ya Huawei e na le tumalano ya go ruthuntsha dikwele tsa ithutelo ditiro di feta 100 lefatshe ka bophara go tlhatlhella baithuti ba tsone dikitso tsa maranyane ka fa tlase ga lenaneo la Seeds for the Future. Mo nakong eno lenaneo le setse le sologetse baithuti go tsweng mo dikweleng tseo ba feta 12,000 mosola. Lefatshe leno le lone le ikaelela go nwa lenaneo le moro. Botswana continues to underscore the need to rapidly develop into a knowledge-based society by focusing on education, technological advancement, and innovation. The country recognizes the importance of leveraging knowledge, information, and technology to drive economic growth and societal development. We have been working to expand the country's ICT infrastructure, aiming to increase internet penetration, connectivity, and access to technology across the country. Initiatives have been undertaken to enhance digital literacy and encourage the use of technology in various sectors such as education, business, and government services.
Maranyane kone kono mo torong ya lefatshe leno ya go fetogela kwa itsholelong e ikaegileng ka dikitso. Khamphane ya Huawei e malala-a-laotswe go thusa mo go seo ka go tlhatlhelela banana ba go dumelwang fa e le bone baeteledipele ba kamoso dikitso tsa maranyane. Huawei also plans to support the Botswana digital transformation through talent program like the Huawei ICT Academy. Huawei ICT Academy is a partnership between Huawei and the local academies around the world. And through this partnership, Academy deliver general and professional Huawei ICT knowledges and training and encourage students to get Huawei certifications and develop talents with practical skills for the ICT industry and communities. Okay, here I will go out from my script. And by now we have cooperated with 4 different universities: the University of Botswana, Botho University, Botswana Accountancy College, Botswana International University of Science and Technology. We believe it is crucial that global leading companies like us can partner with the universities in skill transfer and knowledge transfer. Lenaneo la Seeds for the Future la alusitse baithuti ba dikwele tsa ithutelo ditiro ba feta 100 mo Botswana e sa le ngwaga wa 2019. Kgorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Botswana Power Corporation e saene tumelano le kompone ya Sekaname go fetla magala go ntsha motlakase wa bokete jwa 6 megawatts kwa Mashoro e tla thusang go tlhabolola mogama wa kgotetso mo lehatsheng leno. Tumelano e dirilwe bošeng mo moletlong wa go ba monwana tirisano ya bobedi jo. Re file Motube ka dintlha. Tumalano e ke kgatongwe ya go araba selelo sa tlhalwa motlakase mo lefatsheng leno. Koporasi ya motlakase e na le maikemisetso a go nna boramelelo jwa kgotetso e hetla motlakase o lekaneng tšhaba eno le go ka rekisiwa kwa mafatsheng a sele. The PPA is for a 6 megawatt coal bed methane proof of concept project to be developed around Mashoro in the Central District. This is undoubtedly a major milestone for the energy sector as we transition from coal-fired power generation systems to a new energy mix comprising of coal, gas, solar, wind. Lefatshe leno la re le ikemeseditse go ntsha motlakase o montsi mo kgaolong ya borwa jwa Aforika e dira se setse maitlamo a tshomarelo tikologo a ngwaga wa 2036. Today marks yet another